Wa mawhai o na awina atu le polokalame a le awauli mafufunga mua. Ona o le lango maalosi a le Galaxy Childcare. Vili mai loa le o lua tasi o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. O le wa se antu le tātou taimi a lua se fulu ma le lua miru tau te aine le se fulu ma le lua. O le si whonga maliena o saihani vapefoi. Ia le tumitai ia whiangai ma le bese ua whai ngwaina ua e malo le seunga. Ia, antono na wa e manuia ia le seunga foi le soma le niva ia so i ngā luenga tute ma whaiva lo filima. O nisi fo le malo le tātou o taro, si e levi inga ma le whaaputai. E le tātou tapa au, ia ua maua fo isi na koma maua le malo longa mai tute ma ngā luenga e peo na sa amaturia. Ia mai le amatanga o le rei fo i yaso. E mo i mātou i e whainga luenga fo i le taimi nei. Ma lo al nga lue, ma lo fo i le tawhau. Ia wa mai o i le ria o le mātango fio le aso for reile. Ia wa tātou o lia fo i le whai unga o le riva yaso, le alofa malanga le lei, o le tāpa au sili i lunga. E panga lea, wha whiloa i le matātou. Ia i le suinga o le panga a lupe soli aila au li Joseph Parker mo le whai unga o le riva yaso. Melekala wa mai ka malo tenio tu bot eo e masano se fulu eu le la vea iska o siona pona wa ave se atua I ya malava no le sunga ya la auli Joseph Parker ile fusio lo fa pele ona umia le ile o Daniel du bot ya wa makwa ke le kwai male ave se o lava no eluina ina fusi e le ano le tātou taro. Ia ona o le ngase fa mai se umana whai lo mai le po le ngase. Ia uke le man malama po se ngase moi. Ia po se ngase feo lolo. Ia pe se whanga makua ngase. Ia wafia ile soifu malolo ina o le Leo Daniel du Bois. Ia steimi ia ona tātou wanga ia tule I po le kala renga saurunga I. Ia wha malawan turu strenga ia te pe o le yeila tau mafutanga. Mai le down ali la si uli before stimulate ma antu le tātou maftai le dia o li bantango fearless for relay wa lusul tasi ia yaso le dia sino February anga antu le tulo ul fai unga o le yaso pa talo fa masani au ona pa ia le tua tau suina le puvai lola I so se fanta fai taulanga ia o mai foi le taimi o la o tau au nanga inisio tampo inga le aso antai au pa before le asa o lo luma na nei. Ja, o le malo siolo o ile tamba mo tira ma tu ma ma si tira ya fania na leila o tau fa longo tu a foi le mapu le ya ma le mapu sela o ke ka fa longo kwa ka maua kwa o la e o yon kuri yo e ona tuliana nena malo si ya sola le wa matan tinga na paulo mo tu le malo si le timilde ona o le malo lo si ona foala au lai o si o tira ya antiperi ja, even mijn loon toen je anti-perry. Je bezoekt je dan ja permit. Awe ke kango so I fora awur ko inga. Ona benga ngai si yok ke fora awus ko inga. Lo kango se fo I. Kango ar ka yang ia fora aw. Ya ma wala ingwa ka ifa ka idima ka yongo awa stop. Yo. E ma kwali linda yo vai. Ya ma kwa fa inga kwa malau sila. Ya o imanis ya o tina ui. Lero sio kinga ya la Filipo ama ya ava pe ha lawa mo o ai longa ia kai ia fa fe kai mo mafuka fa fe kai ave kai mo ngi ka usanga ikeli ka ko mafuka tana va tu je to mai to lo papa o li chef antono le mafuto me le divine o le woli inale au ko fa ko ngol mele ile manu ka sport le safa tolu ina ile Lantern Festival lua felu rima ile vai so le seima vai tu nei ele ngatu ile le tapina ina fo I le fo Polyfest ia mantua o le tausanga nei mo ile Pacific Festival for ye tai o Western Springs ile masina fo le masino mati ya ona amata lo le masino Aperila ya amata sa o lava ile fa mo na le Polyfest lima se fulu tausanga ile tausanga nei tanu ona fa vaina. O le whai unga le niwea so tā alonga se mauta alonga la whatau nuina se teimi e o na tātou wanga I atu le iai
ia e toi whaamana tu ian te oe, au na whaia ina le vai aso te nei, ia ma au fo i ole a malo i le vai aso nei, ia wae o lewa ngo loanga au e malo, ia ma au fo e kūrua. Ko le kalame la o li mafonga mua, tau tuha le radio sa mo mai au Kilani New Zealand, o tala whantu ian tunu o lo behind ni a mantou, o lewa to as tofi. Malo a behind. Silly, silly, low, low,
Whavianga mai a wino le divang ola woli eva vai joy for tato por kalame fanga solo le tutua fa wa ala radio samo tasi lima i tolu and more. But just mai le fianga le loli le ni pule le tutua na nanga le jima na hoso oros I o tahu a wa fo stanto li potiva talavantu ngal mana malo le fo favor vi ele lo fo le tuo tanto le manuia e le fai un le fo i yeso malo galu. Moni sa le saunona talaina ia le di wa tato wa ia le fai ungo le neiva yaso I le tautua fai pea le tato radio Samoa mai fale au nanga vai vai le tato pulenga ma le au nanga le chimana I le nei foi tu la aso fa lai fa talo fa tuai la talenga mai se foi le fa fonta po e Samoa wa tunu pele talo fa lava ma lo sai fua ma lo folau ia ma lo fol fa ma lo sia ma lo foi le inu fala au a semana o le mele we wo pe wo tau le la ngona e le man lo si ni fola au e pe ya la o le ungo o le fai lol tui Wo foi me ale lava for ku kasi ia o ka fai aku ia fai pe o ku viki a kamanga o ingi voucher se kolu ia kolu foi ku ole I pa fiku ia na ma ku ia ole me ta wala ma mo ni leftalaina wa ka dia ba ni yes fa le ma se foi le ele tapo inga mai lao ma mota ia sin sino la tunu ia o le wata wa filo I fia ile wa ulio la soile ia ole fa la uma le nei ma sina ile anga le mala lo fa le toi lo toi va fo tau sanga ia la fo la tala afari ia ma tu ole via so fo fa pe ni le via so pe anta ulia ia pe tatu te ulia fa tasi ia lo no wingola so muli na le ma sina lo na lu ole tau sanga stona I hande ia fa mai ia o makire wa ka ko ori ia nga ke ia le fa mai e uma lo le ma singa ngi se karo foi maka ko wa afar kausa boni lele talaina pau ale me volele tapsia tato aulia le fa pe ni le va yaso pa aulia le lo fala na le ia tato aulia le so mo muli ole ni masina ele anga sa mi e o ko mai kalo fa si kamalen kala mo va ya pare ia wai e tamantele tele tulanga pione ile yo lanka ia ole mele wai e fai le matua toi fai male moto ai mise la vanisi tate masani I Samoa sole e fa mise antuile ngangole tuai a inga wo me masani ona o lewo fai si feo lolo o ila antuili antolta lima sfuta usanga pe foto a tofo o le te mai te watu sole e se le vave le motio le mafuta moni lele talaina e me te lava ia e pe lava fa mai te foi ai a inga ma a pena foi ia mi se lava halo fa na tasilina na ka tele le so stati lava e ma fa na no tanga la ngona lava ni sia po ila to pa la wina le fele vai trau mole vai trau ai pe lava mo ila vai fa peni si po le me le tato fa tau sua ma ai a fa pe e sa un ali se man ia le me lenge pa lai fua a wor fe oki fie ola fie oti wor fie a mi bale ai mo vai ele o popolare lo se la coia wor fie ola ai fie no le ai o tatu so na lava vai na fa pena al tatu a fenga venga foi ma ana masa ni foi al tatu a capolile ia e moni lava e lava le ana foi le fa no foi tatu mai se lava foi to tele moni le naftara I se o ma o le tate matua ma o ai ku se make vai de kai ba o so fuanga e po le o so lua ia o le fitu tasi le la sa unia tu ia ale me na kan ema o ma o si a waria le pe la kan mo ka mai kisa ole me na ia o le olanga nei tati la le fa le tino o le fa le anga ia ole me to tino ana itamaleli ele ia masisinga ke lo mai ia loko maloka nganga ia malo to va maleli ia le fa le tino la to ia pe ole me fa kasinga ka ko ia o me nga le ke le mai kala fa mai so le se mo kwa ke le fa le ko fa a ka mili lungo le bangu ke mua e ke au mila ku pe ma ia fa ma vai mai lo au ga ka ke le
Ngalo pale dunga. Pa yung kako tinga. Sale la mala kupe pa yung kako pe. Ala me awar ki kiro awar karar skoing. Vamai. Awai ke sila ile king or ka abale. Ya e mga kualele. Ole afia le ngamingo il ka abale. Ole ele me ya na skoinga. Ai ole me foi tau na to sile fie. Ko mo vai me vai ti ka ule ni moi. So vai le mai no le va pe lima. Ya e makua le posi manang fera. Ai e foi les posi. E makua nga malele le I fo lava waki le pelo. E foi esse pusi a malo mai malo no pusi Facebook e malo mai a ta uisa mai malo so fu. Ya o mea e faila longi. O mea e faila longi. Ya e malo la mole onusa. Ya wa ale ile me lo onusa. O longo winga. Ya nga ole o so ye ole mai orga. Pe aka ko ma fo kere I mea o lo o fa nga solo yo tanto ola nga ile aso mle aso. Ole kina ole malea vani for fa ala tunu ye tate de fa tunu ina Madi. Pusu imea e anga ye lumalu ai. Pusu imea e fa ye ona ola lu ai ngai le aso male aso. Pusu imea le lei a wa le lumana yo la fa na o mea la ngai fusu ai ka ko. Ale mai mo for kai me fusu ai ira pisi ma tu lo la fa fonga ma fa talanga me va pena. Ia ai uma enga o le kausu se me fa ka ka mai ai. Mai mau fo le ela ko ia ai le fa pela o ma fa yatum se umano ona o fa pe o ma tu ma bang le ai o le ngala le ma o ye so ya tu o mo le mai mau le tato taimi ya ila to o lo fa pe na ona paula ba so ya ele se me le o la to ma fa ina me le anga ye pauna le ai o le a uma fa ya ta la le ya no fe o so lo ya a la vai e an wa du male e foi fonga tanga de talango talno ai wa fo lai e dia vale tamau a inga yo se humano ma lo se lo pole ia ole tūlanga na antanto malama lo le mena alo no winga ai wa kele lo mka ko kupe kele ka ko me fo ia fa pe na tana o listang tol e mai ma we panga mo isaka kupe pe yo ma fai no fascina malo lunga o we ke pe o au le malolo e masi kachan malolo ma mi lo mo ele leila pe ai le va no e malolo e mi lo mo ai wa kusa wa manu ka upe wai ku mete pe mangele ka lo fai ia po one hanga fo I ile si vai yo o le uta todo la va hanga le ela male message fa lo la va sio uso ya calling to a calling na va ele matuti the talo ya toi foi mai I fa foi na ya yo loka pone sio uso ye ke o loka I miro mo o ko ya ya pa talo fa tole songa ya Collins le foi a tua ya de o ma foi ya na tau mai la ye be ya ona toi fe lo ile wo lo foi ya wo a tole ma sina tau mai ya ulanga la foi pisi I o ia na ia fufunga ia mai se lava foi pe ona ia ulanga foi na fa tau to ia mai era na la se pisa man o nei tangata o ni tasi o tamari o le tunu e se foi o la towinga e fai lava la towia o e se foi a vale la to lotu so soani I le communities ma me o ia ele o lo tele tato o tunu a ma ia pa wale mea e mautino lava o la fai mai inu ana fala ia le mela na tau le tau oasis o vai pa me le ka fala au ma des mo fu ka u des wala mi lo o ele mi fala Como que fala wipu? Da wipu ya fala a vai se expecta lá mai o yo fala au ma des mo fu Ora mele ye so le ko kele le malona tunu a uma fai kala vai a mai ka kia a rero so le mega so sangiro nga se nga se o wali I fa te o le ma ke ba ko fuanga li ia ko fuala o wali ko mai la ye le ka kia como fai ali o bueno porque le forma cosa ma ko malo o le va ko fu ko fuala o ma vai fu fo mai aqui tiro no cavalo o la bo fuala o Sabe
kasi le mo fala aso. Ya malo le sua malo le fa so. Ya utino o le la to li wai ala fidanga lo se tas. Ile ne ya wo. Ya wa le nga le fa. Mai le kala fala a wele ka ko masing. Ya nga e la ki pe a luova ya so ingu ya ki ya ko. Ya fa mole mole. Se o ka ko la funga ngai kong i ka ko fala. Le ka le text. Kau fio fi marikia I fala au le foi e mingi a koi malaka I ka se ringi fa mo. Oi, tafi le ma na ia lava sa o pequena ma na fine new si lu le pili Ia. Oi tu langa le wa pa ia le saulalo o le interest moni lava ya ve tafi na me sa ma fatia te le ai o ya mai le tai sa ia I le fitu te si ma le fa pa tene le interest e wa nga mai nei lalo I le 5%. O le tafi na fa ma avenga te le lava muta toa wa pa ia foi tono pa le oloa va na fa pena ia pa ile vi inga le moni lava sa tu safa ia le lava se me ia dunga ile sa lalo ile po se me ia lalo tu ma wai pe lalo e to ia dunga ia o te masalu wa ve foi le ma pate ma honga foi a me se foi ta tu te do tasi a ora manuia ia te mo ata au a se man Mali io ia ele leila na o fionga nai e mafia fia me nga ke o mako ke ngi kala ngangi Kusa pe se ia le fole kupe ma se fere ke wa inga nga ia mako nga ku wa ko va so wa ma wa la va fa o le counter ka o pe o ka va Ja, malo tengo le vai fo o le ata I le ringa woli ia e toi fa mau toi fa malo si ai ia le langona na e toi fa wa nga rueng o le vevela le sauni a le se ili le se e malo no le fa nga rueng ia lo no winga e va vea e lua me ye a le ka kuri moi ia lo winga fiu ko va wa ko fa mai la nga wa ko I fa foi langa si moko ia o mais ka Wata ua lea lo fa mo o le bele ia e o le poe e fai le bisa aki a kule a kone si kua ka pe e fai a keva a mo nang poku ona o ia mele le ngai mo o fana le tu lo le la fanga mo ke ki malie e le ma sangi le kone e ma sangi le kone pa kita ki fai keva but anyway sa le la va ya le fai ma na ia ma lu le fiati ia fa ngai e salvadia I no foi pa o ser humano o pusa medi não savali o le na wa savata ia o le si tanga tale fa tai o le ai le ia o le si tanga tale fe soifua I le ola ai fe le oti o le sunga ia tiki fa tai o le ai le I o le ngoka fa pe ia po afia ia o la ka ko ka ma va ku ye ngi ka a ye se mo I siringi ia fo nga siri da ko que fa mole la ba o soi fuati ke o le ka o lo polo nga re ka ngoma o ka fia ko se fi ku si da ai o ide ia pa pelo ia tu de su ia ti ke volo foi a tu de se la ma si o uso pane de to finga ko I poi va la vive de ma lo soi po manuia la sunga te akono ia ma lo fo ile de no talo mo ma o ma se man ia Paulo tangata pu e me yanga ola se malos lo kunga va ko inga il filma I miromo lai pu lo mo kwa la fia au fa pe si o sa wa si ko karon so ko fari ma o le vanga le si e sa o e uso le ya ma Mikael pesami o ku angi o le pau na o le tia kono e se po yo ne yo wi io e se le fa wo fie ai fa ma sa ni maka organ ka pie winga lasi felan lan wa I pe se moli ki disi mas ke mo ora mero vai goi pe wo ko ringi ka le World Cup foi le lua fe ru fiku ia o le meta wa o le usi tai fo mai nga o fa fia o goi tiken mangkua fola mai o la ka mai yo o la vale le fo ia le li ia wala la me ko lo firma
o soy marcale ya ticket vamos puede el suma ole pa fole ole uso fo ya vale fo ima tu fo yo ta silea po mo tu marisi e tu sa vinga la tale fe mo wa Tenga ta pe ku mo e la si se ole winga ta ai fa fe lo ai tuai a tu le fo si tai mi ya ta to toi yo tato tatalia tato malabo so ta si lava pe masani mai le mastanga le mtanga ia se se tato fero ia ole tulanga na ia isi uma fo iwa tilo ia mo mia fo el sunga diken tato tal sanga ia ole te vai tui ia lo mo mai o sunga ia mo pol ia e masano mia fo ina fa nga lima ngi ke wo si e ko ya fa inga ko ya ka uma fa pe fa o mo pole no ko mo pole aso si wa vai ka wi ku la fu ngai ale o ku la o ya ale ka wi ku la fu la ya ale foi la wata no ma de fionga ya suba ya pe la vo de selfie de tamari pe ona fa la lo tso tsai mo ya fa ta ya li o lo ba ya pe lo man bia o ia walo fo ia feeling to feido ia tan mai de PC for madam tang tau sanga ia le wa tau no mai lo fo do nei tato wa malayo ni man punia lava ia o lo mo ma per martina lo so fo le fo la fa feido i toi le fionga ia sua de tato wa radio Samoa ia me se foi pa anga ma ani ale chi mana ia ma pa pena ma dis ia fa talo fan tu le sunga ia sua ma lo li so fo mo ia ma le langie ma ia ba tai ole dai mai to watu ia ole dai la vai e ma lo silo sungal to in ia wai ole meni ia wa ka lo ma ko le sia wari ia ai ko ia o le kala vo ali ngan yo o tu la na lo te ba tu ole ala va apakasi la vai ia so ma o ka o le wole lo pe papu ni kingi pe ya mele wo ia pa wa le me e fi si sa wa ko o ia su po anga fuala au ngai fa nga le nga uminga le kiki ole sunga ya tua o tu so o ta ma fa sa mo ha la e ta se lon so fu ma fu anga fo night e vai e lunga le vale le nei e o va ko e scabi Kasi mo fo mo le ya a lua fo i me le lua malanga ngai ka penga ia mana tua mai tiken mama tu le la tu ia tu le muli papanga ia o ke longa wa lu sa ngi le lua lunch ia o mai so finanga ia wa langa ia tu fa ngol de vai yes Fatai ni malaba le ngan fatai la talaina me se fo ia uso fa la fo i vai ne swas ma pa ia pe fo ona ia so ia ta vai le aso tu sai fo mi fatal ta no ngam suanga awa fo i fa no fo ma le fo il tanga sua au sina le tunu ia ale nganga lava sa mo one ia avea se fatal ta no fo ia patulanga fo i vai ia vai la to o lo mo mai fa ma lo fa ta ia le fa pio ato to ia fo ni si o pa pe le tau tamali in fam talanga ia ma tu te fa ma lu atu ai ia o tu langa lava pe na ia o suanga lava ma sani ma pa anga ia me sport ta o pa sa la ale radio sa mo but tai nei tai auto nu le ni si o ta to side up mai fa fo o kilani a fale balu o le malaba le piki mai se tasi mai Wellington le ia te msalo pe aila ia breakfast ona ngai mele tato ofisa ile taimi tala ia wale piki in o le latu man haies ia mai se foi lasi foi ainga o le trail mai lo e Hastings o lo tau mai foi taiao ia onisio le so o tato sign up mai taiao lo fanga solo pe ia o vaenga na Samoa e le lima taitaina lo finangalo sa pamtalanga o la lavo o le tulanga o lo iai lo finangalo pa o le tulanga a fai o e sa edi se sa a fa pe fo i o lo e fia fa siringia mai fia mamala mai la tau tua tulanga tau trading tu salava po pena fa tau mai la tau vale a o fia fa tau sa tau vale po tu mamali o mai le tatu ofisa nei mai la tau vale le ale tupe o fainatu lima se lau anga i tol su wafe e ma faina e aveina tino tupe lea ai a fai le ai e tu fo e faina tu lung fafta wainga pe ina se tasio tato sai da panafi e na vai lua le tupe tu lung ol ta vale ia ave le si ba e na pena ta mia tu lo la papela mana taua e le lo la ba lo si tato au dana ta mai te liu mai ni tai ni tu se ai ia vala mai tato ofisa
lua fitu ofa o lua fitu ofa o lua fitu fa mana tuatu lima fe o faina ya tatu pikiapu Mahindra tolu ape o faina i tatu faina na alofa o le tatu use gas mai lunga tau al famalama tu fa singa ai talapu fa ya pula wa onga le stene pa le tele oni so ani pa tata no o faina lunga lua fitu ofa o lua fitu e suma mali mai i le lua valu Atkinson Avenue ne o tau e te mau e le tau tua ki mana anga lele tu e pofonga matu te le weekend sa mo le tunu pere ai mai se le talenga se man alu e tele lava foi lau sabalinga ile foi ile Pusame. Ia. Le pusame. Man via tele lava tu e po step ai man via le weekend fa ko foi. So forma ia manuia ia na we fa funga tu le fionga le li pule le tua male o nanga le jimana ho se oros o le timile dei ia atono la wa tu sua epiki e momoli imido moa 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz Le Taiping, te tala le lala fau I Henderson, lua o tolo Lincoln Road, mo le na o le tolo vai aso o le a mawai o loa I se tau mawalalo. Mau le tai fai o ta lai vai le kilo. Tanga ni se fulu kilo I le fata lai vaiva. Fangu susu lua lita I le torta lai vaiva. A mata nei pa ufa pitoa I la susua malfito Februaria nga I la soiva o mati. Le Taiping, lua o tolo Lincoln Road, Henderson. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walo. Au alo e te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea ai le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, ova se lao lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So faso I fua. O le awa nanga le sabe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapsotai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu amo, se kia Radio Samoa. Fa malu Yesu Kristo e to folo fa fatalo fa toi fa popongo tato por kalame le lu tau mo oe fi fa tawina ya to ele ro mas fun mo le lua lon fa upelua tu si o masandi e la fa fonga malau fa tau fa mai o foi to te ambio fa ta simule nei la lolangi e peita ia li wina le to fota ino o to loto nei o to su e pesa se fina ngalo le tuo o me o le lei male malie male ato toa lau tuo le lutau mo oe nei vaenga le aso fa fou lo ma fou fa ile upu o le tua fa fou lo ma fou le upu o le tua o le fiong pa ia le tua por tus pa ia masalo le tu sipito I leva le kalunga ia le lalo langi le nei ai o mai le tae ao le nei po le afiafi po le ale tai mile te ia
e fou ai te mi umatatou te whaitau ai. O le ala e po i le apostolo i le kalesia i Roma. Te mi umatou te whaitau ai, i au tau tari tonu wa mautinoa, e au mai ai e le ali i mawhau fau lo loto. Ia pe o le winga nā tala. Fe mai au tau te ami o whaatasi ma le neila rola. A ia toi fuata ina o tau loto. A ia li liwina o tau loto. Le toi fuata ina o tau mawhau o loto o mawhau wale. O lono winga. Whaitau ma mana tu natu iai. E pe foi ora tala le fai salamo la to e ve mai e o tato whaitau ma mana tu natu ila na upu i le ao a toa ma le po. E tu tupu matangi i liwa wa. E au meia manuia e le atua. Ma le whaafauina o lo loto. Mai whainga tā manu i tau. Ia e mai sao manuia o le ali. E a whai tātou te nau nau e whaitau ma mawhau lana upu. E vea manu i tau lo loto ne ne aso. Mana tua e fou lava le upu o le ali i ate oe. I so o se teimi ma so o se aso. E anga le mai le tua. Whaau au fō langwa mtiuti mwhaiwa. E peona iai. Ono sua fo Yesu. Amen. Ina wana alofa fua Whaafetai le atua le na tato tupuai Ina wana alofa fua ya te tato umane Ya pepese Alleluia pese Alleluia whaafetai Ya pepese Alleluia pese Alleluia whaafetai Ya pepese Alleluia pese Alleluia whaafetai Alleluia whaafetai Whaafetai lona alo le na awhio mai lunga Lewa whai ma whaapaolo Whaafetai lona alo le na awhio mai lunga Lewa whai ma whaapaolo ai le puanga Pepese Alleluia pese Alleluia whaafetai Pepese Alleluia pese Alleluia whaafetai Pepese Alleluia pese Alleluia whaafetai Alleluia whaafetai Whaafetai le anganga le fesoso animai E manuia e talo sanga Whaafetai le anganga le fesoso animai E manuia e talo sanga ato uma mea e whai Pepese Alleluia pese Alleluia whaafetai Pepese Alleluia pese Alleluia whaafetai Pepese Alleluia pese Alleluia whaafetai Alleluia whaafetai Talofa fongoa ia whaatalo whaatwhori tapo inga le tinu ili nei foi tula le uli ia wa foi tala mo ili nei vanga leso o lau nofu tapo ai mai e mo moati e tala tumua o le whaatula ngano tamaiti mazitiva o taofi ma taula inga le malo o misi whaatuina le ofiso le malo fiti Jerusalema ma tua ia e Palestina stau whaososo ta longa e whaau au lava na fusi e Joseph Parker e uina o toi whaau i tua Daniel Dubois o no se mai e whaamai at whalau teleni o nei talamon nei aso. E le isi swinga tele o iai le pasene o tamaiti whiola mātiva New Zealand. Mane malo, wala tau misia uma. Iana taula inga sa tulia mo tamaiti ola mātiva e pēna whaeloa i whai numero fau. O whai numero le matanga luenga o whai numero wha mo wina New Zealand, i statistics New Zealand. Sa whaamatuina le aso na nafi. Sa whaeloa o tamaiti whainga tāle o langa o whiolai. I le maua vaenga manamia. O si tia ma se lau fast food fa afe se lau ta iai ile lu se lau a lu afe ma le lu tolu ile se lau lima se ma le ono afe ma le ono se lau ile lu afe ma le lu fa
O le numero te mai te whiora I ainga e maolo lalo te pe mau o se tia foi. Ta wha maoni a ere matanga ruenga, wa misia le malo I ana taula inga ana fuafuanga au tu e tolu, ta wha ata o toina mo le lifi e se ino te maiti mai leo la maa tiva. Ia wha mau maunga, sku tolu te simare wha pastene, a e pole to atasi mai le to fito te maiti, e whiola mare whainga tau le mau o mea te tau ana iai, material hardship, e iai le mau o masini wha mawhana whana whale, misia le wa I o fo mai, ma le ai ni whala au tau ma mata so malia ma whala au paitsua. Te luai ala tau te lenga whateina I tau. E ruasful tolu te samariva pasene o tamai te Maori, ma le ruasful valu te samarifitu pasene o tamai te Pasifika, e whiola au noa ma le mau o ne vaenga. Se fulurua te samarifitu pasene o tamai te nofo I ainga, e ilaloane ma le 5% o tupe mau ai wha soa soina, ai le I te tōngia I te tōngia whale. Tamai te Maori, se fululima te samarilu pasene, ai se fulufaa te samarivalu pasene, o tamai te Pasifika I nofo I nei ainga. Se fulu fitu te se mare fitu pasene o te maiti na nofo I ainga, e I laloane ma le 5% o te pe mau e wha soina ai ua maea o na te tongi I a whale. Se fulu iwa te se mare tolu pasene o te maiti Maori, se fulu fitu te se mare wha pasene mo te maiti Pasifika. O le whātulangana sa o te maiti o la mātiva I le vāra sputasi te se mare fitu, ma le se fulu mare tolu te se mare fitu pasene. E be ona whailo ai le stuisi ni o wha maumongo I tutau tope a ainga, Ryan and Sutcliffe. E se furu iwa afe, mai le lata I le 2 miliona o ainga ta pistini aina. O wawa lato toe mana tunatu le whai pure mo moale Greens whaanana e Feso Colin. Tasi le tau sanga taro na mariu se sauninga so tupe, mo fiso sani au kilani le tau sanga o babae. Sa palasia whaanana a waistau tulinga so tupe langalango ai, tangata Pasifiko le roto I whale. E beona sila fia telea I le ofoina o lana lango mo tangata e vai. Ma le te fono fo I le fono whaatonu o le roto I whale o tara. O whaanana sa mana tuaina I lona sauninga I le tausanga tuluai, o se tangata e tumu I le lofa mo tangata Samoa, ma tangata o Okilani Sauken. O merena whangai ava sa manu malo I le tau tulinga sua tupe, I le tausanga tuluai, e sa ia whaari ai a Grace Tinatali fia vai o le leitoni sila Pasifika. O se tae ao sa awina tua I a teia se matua I whaanoa noanga. O le whaanoa noanga o whangai ava, o le lefa I loa ina o le telo le ao ngā o whanana I a teia, o se tangata whaatontonu mas te wo, I le lātana noanga muri I le telefoni. Mai e tā uai, e na tele ato o toa no whaavatenga I lona mafau fau, le mea sa tupu mai ono le vave telo o le tupu whaafose. O le manu ma lo ina ua mua o se whaalongona ma taina I le atuunga, tupe. Ai o le taunu atu o le au poe ata ma o whaili poti le taimi. Sa la ngona tele elu na whaanoa noa, e winga I le wharitua o whaanana, mana na whaanau. O le tamata I usufono mo manukau I a lotu fuli, na whaatonuina e whaanana. Na ia whaatawa I nai mana tina tunga sa la whaasoina mai, I a onga maulunga ma le universite sa la awa o whaatiai. Ka e tā uai o le memoni, I le ise peo whanana. Whanana sa langolango tele whaapoto putonga tangata e patino rei vaiango tangata whawhapine. E bona maita uai e seu ta whiri Dr. Patrick Thompson. Se tangata su e whapitoa sinia I le University o Okilani. Ka e tā uai, sa pisotoani a whanana I le loloto ai o lona malamalama. I le vaiango tangata Kei Pasifika o lo ia langolongoina. Ma o se tangata sa avem whaate te inga e ato o toa lelelei. E tala noi nai fe vai inga toloi nei. O le atu tusi whaamanatu po le memorial mural, mo whaanana e yetu tununga, ku toi titi lava a mahe ona tusisia, I se sauninga e whaamanu iai, leo whaata oto e whaia I le asto fua. Ua polo mister whaatono le whale maliu ale T-Pene funeral, e tala no ina whainga whaasori tula fono sa lulu ina ai le pisnisi, e peona sa lau loa tele I lunga o le televisa I le porokalame ua ilo ai, o le The Castikias. O le mafine e tāpina ina maliu o le whare maliu I a Fiona Buckledge, sa tua ia, e le tō leo tino maari liu o tangata I tono tanga pepa I ila mo la pisi. Na I loa te tono o pusa maliu sa te tongina e o lato o ainga whaavau. Sa tāpa aina fo I nei ainga te tongia I a test mo le COVID sumariva. E whaia I nei tino maari liu, e ulawa I le tau e tangata to mai whaapitoa I le Herod, e le aini me whaapea e whaia. Alia le whaatono le whare maliu I a Francis T-Pene, I lunga o le video le asararafi, e ia ini mata upoe o mai le te minei e le talanoina, ma ua I loa o lo ia whaalongo uma o lo fia whaalongo uma I tangata,
ma ia ta wai o le aia forsia uma ni na ia so ruma nei mai I se la fa tele tronga ma le tama tai fa Tustala ya Miriam Campbell wa fa ria tama tai minister pui puinga fa fita ni sila Julius Collins o le vai o va tau e tolu le malo saina nga te fare o nga stami Australia o se tau fangu le mo tangata New Zealand mai ta wai ele o toe mo fai e tangata na fa lango I se fa longo no le sanga le mu tulu wai o New Zealand mamao eseron ta tianga mai tunu umo le rangi o manatu fa ria tama tai minister ina o mai o na fa ilo ina tulu nei ele I mau e New Zealand se fa linga mai a saina o le a wina mai o na ba tau tolu I le vasa tasta mane o pui of fita New Zealand Australia o mate tuina mari toa ia fatinonga nei va tau tolu a saina o le Hang Yang le Sun Yi ma le Wei Shang Hu e pe ona tau no mai le vasa tasta mane e uno ma se falinga Paria Collins el por Kalame Morning Report o ia va tau e ia se lau tolu 4 km I se lau 5 km ma maori ngate falu sini ma lo muli ka ia I tu la fono fava malo ma ia ta wai o ni va pito winga esene o va ia le nei mamao nga sami sote o ia lo te tununga o le malo saina te tau na awina mai te fa mtalanga mo fa nga malo ni sila Australia e fa ai lo ai le iai I le nei tulani o nei va Paria Collins o se nga yoinga le masanai a e ui lava ina sa tu tria ai sa musu e fa ngoina o se fa ai lo le saina o lona power o le forlanga le pare mi ofitis de veni rampuka le vasonei o le ino no ofisa Jerusalema o fai ngoi nai o se ngai o inga tau whaasoso e Palestina. I le asolua sa fai loa il malo ofiti o fai ar fai ngar kapenete e whaatula no ofisa ar konsula Jerusalema. E peona a vema o ngar tonu ar fai tau se fulu mas fulu tau sanga fitena inga I le vau Israel ma Palestina. O le vai tau sanga ea feibi sa lau fits fulu sa wha avea iso tanga wha avea malo I le va fiti ma Israel. E pe ona iei whai ngā pāanga taua a tau I pui ngor wha fita, a toanga, ma sui ngor tau. I lunga ni tula o Facebook I le sululu. Ta whaari ai rampuka. Ta ia mawasa telefoni mai la na wō, le pāre mia fo yo Israel Benjamin Netanyahu. E whai loma iei lo na hanganga whaftai mo le whai unga fiti. E te tala na ofisa I Jerusalema. Ta wai sa maua fo I le ava noe ofo ina iai. Ana wha mafana nanga o na ospa inga le Hamas. Ila te fitu o ke topo ni rafa mara futolu. Le sa whano iso I fuotanga te Israelu e ni ang sala. Ai o le matanga ronga matau po le mai fafo Palestina wala tu whai tio ina le whai unga rampoka. Matapa ai le whai ngā malo fiti e tue vave wha solo muli le whai unga tau wha soso. Ia se te mo le rafa mara wha o fiti. Ia le iso tunua o atunua fitu le Pasifika. Ta palote te ele unga fono malo fatasi. Mo le whaamutalia leo le no foia Israel o Palestina. Ai o le temine mai Israel o polo misi le parimia o Israel ia Benjamin Netanyahu e toi tau I masui le kulupu whatupu whaalavlave e hale Hamas. I le mai ai ona lātou whaasalo toina e le tūlanga e peona tā wai o tino maari liu e tō whao tanga te Israel sa ave wha marsia. O nei tino maari liu e au fiai ma le tamai titi pepe ia Kafir, Bibas, malona uso e whātou sanga ia Ariel. Ta maiti pito sili atu ona la iti sa ave wha marsia I lo spainga I le so fito o ke topa dua a whemare le futolu. E whaia pusa maari liu la niuli sa tuli matu e lea vaenga fita whātupu whaalavlave I se awala whaasala la wina whala o I tele. Le sa whaatontono ina man whaetete. I le whaitau se fulu ma se fulu o fita le Hamas, whaau pengaina, ma tangata te lau tele o Palestina sa tau awhiai, mo le matamataina. Ta whai tio I naere o Cecilio ai ana tau o tangata malo o whaatasi Volker Turk. Ia lea tuli matu o pusa mariu I le awala, I le whalia, o le whaasaloina o tino maali liwa a mata tangata o se whainga ino mala ino sia. Toi sa wā. Pa ua sasa tonu ai I fōringo tūla whono whawa malo. O tangata Israelu sa lau tutui au tafo la tele le timu, lata le tua oi magaza, e whaai loa le whaalalo, a pasi ati a solo ta avale o iei nei pusa maali liu. O nisio whaai tionga ma vasili wa ngia pe wha pe whea, I tino maali liu o pepe le eni anga sala, ta ave wha malo sia ona wha afsu iai, ma tangata soli tūla whono Palestina o lokaine whare pui Israelu, I lalo le malienga o le vauia, taua. Ta alonga the show goes on. O le champini lo langi de pangma mawhai a Daniel Dupois wali po TNA.
O toi whaui mai tua ma le la fusu anga malupe sori ai lauri Joseph Parker li tae o le Star Rehab Saudi Arabia. E pe ona lipu ti ai, ina ua mai. Ke poa e lusu fiteu sanga o lo ia umir champina la IBF. Sa whai e isi a kia fō mai ma misi ai le whelo inga malau tu stala e pe ona sta fupoinan. Ma whai ai le whai unga toi whaui mai tua ma le fusu anga. E o mai le te minei ali whaara lau te leina le tūlanga o lo na o lo maro loina. E ma le mai ua whi ai. Ai e whau o la ma le fusu anga. A whaari ai e paka a whai ua mai a te poa. E nati tālo sia o le avave molo na malosi. Ai o sāu niunu lama mola na fusu anga i le sāte meni sila. O paka o le a fusu nei le tama mai konko, Martin Agole. Whaari e le li e whālau te leina whai pelenga Spencer Brown. E le o popole e a paka po ai e fusu iai. O le alawa le mea iai, o le ai ai fo i mapaka. O sāu ni e fusu, o se tu ai ngō tangata, e fusu i soo, se tasu. Ia tala na ne yaso. Iai pele file mo i tangtauma, anga le leisi, se iauria la sopua, manuia le ne yaso. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. I
fong mali na le tun tai Robin Akari le fo ivang ola woli me le pese o fa ina o le tupe ele le ye tanto o le tupe foi e ma sofa tanto io o le tupe ai ya u ye mala u ye fa absenga ina ele le tupe ele ja mele anga I fo le tupe ya ti al tupe tono la ita tanga ya o shona po ya la na le anga ono ele se tupe la tata ale ole da mo fina abre tupe ale fa tani po la tumi to fo mai Cialava le tofaya to por dia ole inu fantasy la fuala au fo ima tike ni le ringa ngola woli Mole antulangang fa taile sunga e se yuli mala le fi mo anta totala ole ringa yaso pe fa funga tu yai Ilona awuda tu le tulai tasi la woli nei mawa se si toi fa oponga ele tau le lua ila woli o lo pisi le sunga ya au sofia le yo le totumala unanga al Enterprise Motor Group I Manukau le na ye sa no mai na ole tu want to la vai lungo le la tu telefoni a fa na inter mai mo mai lungo le Facebook po le YouTube na want to over lu se la ono tasiono fantasival over lu se la ono tasiono fantasival Bola Joan to see le Lima Fitu Tolu Great South Road. Lima Fitu Tolu Great South Road I Manukau. Afeo na le leila saveu yanga isa o lunga o le enterprisecars.co.nz upenga tafa ilangi na fili mai ya la sunga po lau of young foi I se ta vale au le lava pe o le sunga ia au kuso le Enterprise Motor Group I Manukau nei. O le numero telefoni o valu se lau ono tasiono fantasy valu o valu se lau ono tasiono fantasy valu po le Lima Fitu Tolu Great South Road I Manukau City. Le wa se anjas fluiva meruto te eneling tula e tasiva talavan tuai e le fionga ya leota ma naima leota e o le vuta mana ya inumanga o ana fuala au le rivango le o lima futa mai ile le montela Russell Road pitonu fantasima tiken la fa maftufa ya la fuala ya la koleninga na la fa tele lopo fimento koleni ina tam ya o se fatonunga mai le fo mai pe fo ona ia koleninga so ano la to wole lava far koleni ni usila ela la koleni isa mo antono le mena la fa yemo tim so sa mo
pepe alele ile po ole lulu mata o mo e tamo e tere vape enga o I mai mo a I fafo ole lupe la lele ole mo e tau fele ole mo mo uolele ma ufa a pepe pepe le basa tele le taba e ua pa e pa e uolele atu I se sa e ma ona fulu o tomuli e o umi o mo pa auli ole lupe la lele ole mo e tau fele ole mo mo uolele ma ufa a pepe pepe le basa tele le taba e ua pa e pa e uolele atu I se sa e ma ona fulu o tomuli e o umi o mo pa auli I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely blue. Look what you done, my baby. Look what you done, my baby. Look what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely Look what you've done to my heart. We made a date, you said maybe, then you walked away with another baby. Now look what you've done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 lonely blue. I got some lonely, 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 lonely blue. Super Malina, we know Tamala Faithful so far to see my DJ 651. Amalo Antonia Elizabeth Taifi before Lucia Fish, Eroni Soti. Well, I've Basia Fayona, Avidi Matasil Basi, Fail Facebook, Lesilima. Sofia Agnes Marina, Yamala Marina, Male out to Lomaina, Kansas City, America, Malo, so for Maria Malelangi. Ma, Ole Antia Lusulima Minuto to any link to light us. Ja, ole Polokalami, ole Arinto Leonline, Stimia Leo Joy Mamau. Ele van today. Ole mai aan toe je lea voor fatal nonga. Alle vang van je fatu toile to samo watas tawla mai la to tight fono. Le sunga yala oli Paulanta Ivan Schmidt. Ile so. Evan tangla ile tulanga voor je pione jij. Ja, nisi yo manatu sa fa pele ona fa ali mai le tight yoli tu ngai. Le sunga yan tu le epa sa le malia ngoi. Ele o tu mistemio na to tangwa fiele o le parlamento Samoa. Ja, ile mai tangwa tu itala pe o au le mai Samoa. O le mai au na fa ulu ya le mata upu mai le tu ngai. E fa ta tau le. Ile fa mari nonga mai o le tu la fono. Pe ala nga ta tau. Ile to ai titi. O le fainu mera. O suya fai pule e le ngata leo minister. O lo ngā lue whaatasi ma le tamai tai pāle mia le temilere. E tai ta ia le malo. Ewi o le mai tauina. Ua fōringa mai ua lua. Ia ni vaenga o lo iei tutonu. O le vaenga whaupai le whaatutoi le tuasa mo o tasi. Ia. O le fui na sao no le tai tai whono i le whaatalanga ma le autu stala le au le so. Ewi i lea. Ai a whaia pe whaatuina se lafo. E le toe whaa tuatua inai pe toe langola wina. Ia, le ta ingo le maa lolo iai le temilene.
o lo o fa pe mai se fa talanga po lona filinga aton o le a mafuli ia le vaenga po su ia foi pule o lo o ilalo pea o lana ta inga e lango pea le finga malo ale fa stolo tu lai mai te mi le e pita ila ye malisi vaenga lona luo city o le si fesili a fai e fa tu ina se lafo e le to e fa tu tuaina le ta pa le mia le fionga le sa fa pito e avea pea ma pa le mia o le malo sa moa i le taimi tawa fia i le fono e atono inala e ole a maua mai isi si fa amdi nonga i sa so mua streaming e o na mudantu leo le fa talanoanga e po le filo inga matu stala o le fionga le tete i fono i le so e mi se le valvaenga fa upu fai o lo o taita ia le tatu malo i sa moa e fai ma ia la o ia fa atata awai le lava le sila fia ya dai lo le toi tu fi sili fo ya o telo na mai au na isi sila ye e lunga o le tu mala unanga le radio sa mo e po lunga foi o le YouTube fa before e le Facebook ale fast e pe ona fa la wi lo mai ile so tasi dan vai nga mo lu sila fia ya on lo fa pe le ona a wi mai sa mo e wala vale no sila fia lo tu pa ia ma lo o to malu te lo na e le o tu mi fu sting o na sa ni tu le ma tu e pikil fa na wa onga ya ele tai na le tonu i le awo ni ba lo ga lu ma lo ne o sa tute ma fai va lo filima a whaia lo sa ili se a onga a matsa molo walo. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tā la le se leni a le UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tā la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O e fufu e whaatau ese lo fale, e te manao sta ngate whaalongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu, i le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talo falta tu o mai le tatu por calambe foi o le yaso le areto leola mano lava soifua ia il tatu tu fai una fesota mai o le Roma sfulu al fai upule luas fultasi fa pea au le fatto ila loina o ile leanga
a ia e whaatoilaloina le leanga I le lelei. O le upu mo o le aso le nei whaatoilalo le leanga I le lelei. A whapete whai tau mai le whai upu e sifuru fitu se i o le whai upu e lua sifuru le tusi le aroma sifuru lua. E te maua ai ma e loa ia le winga o le whautuanga le a paulo e le whai upu e lua sifuru das. Whai mai aua e te whaatoilaloina o e le leanga a ia e whaatoilalo le leanga I le lelei. Le winga o le whai upu. E te maua ina e whai tau mo le whai upu sifuru fitu whapea. Su fitu, su valu, su iwa lua sifuru whapea. Aua le tau iatu le leanga I le leanga. Whai su fitu, whai sifuru valu. Tau mawhai e te nofo le lei ma tangata umalava. Una winga tau mawhai tau silfi le mu ia mano nofo le lei ma tangata umalava. E au fia ia mau fidi. Whai upa sifuru iwa whai mai. Aua le tau I masui. Ai tu I le atua. Markau I masui le sau mea le na. Whai upa lua sifuru whai pea. Ia e anga le lei I le tangata whai mea leanga. Afia ai, fe mai whawhanga ia te ia. Afia inu, mai whaingu ia te ia. Whai upere lusfu tasi le whai mai loa la pastolo, lona winga, o lo whato ila loina o le leanga, o le mawhai lea, o nga e whaia mea la ia sa lau lau koe ngei mai whai upa su fitu se o le whai upere luas fulu. Alfe siri la, ia te tātua, whamaka e mawhai o na e whaia ia mea. Ai mai se lava se tangata fo ilea whai mea leanga ia te oe ke fiu kau whai mea lei ai whai mea leanga ia te oe whamaka e mawhainga e au e ke kau ia kule leanga I le leanga whamaka e mawhainga e kau si pēr whire mu maia whamaka e mawhai ona e au e ke kau I masui e ku le tua pe whamata fo e mawhai onga e whawhanga ia te ia whaingu ia ke ia ma e lofa ia te ia fo a ingi mea usa pe whai mea leanga ia ke oe Siringa, whamaka whainga e whai. Te ilola tali, o le tali. E le mawhai, o na tātou whai al mea ngā, I lo tātou malosi. E loa, tātou te mo mia, ia le alofa o Yesu, I to tonu o kako loko, whatu a mawhai lea, o ngā sasa aku, le alofa le ngā, I o tātou whiri. E o ko meki fo, o ngā e alofa aku I o whiri, pe a whai, e pai le alofa o ke riso I te tonu I a te tātou. E ei tala mo moli o ane lo mta upe whaalfa upe fitu whai mai. Awa e mai le atua le alofa. O I lato uma fo e alo lofa atu isi tangata. E au fie mo lako ufidi. O lato ia ua whanau mai le atua. Awa e mai le atua le alofa. Eloa. Kasi anga o le mea mawhai ai o nga e alofa aku. Ma e whaia me ia whako I lalo le leanga I le rei. O le iai o le alofa o ke riso I te tonu I te oe. O nga o ko meki lea. O nga e alofa atu I tangata I e whai me leanga mo oe. So le upula mo oe le asul ngei. Whato I lalo le leanga I le lei. E whawhianga e whako I lalo. E te tangi I le tua. I le alofa o lo na alo o Yesu whapei ona. E mai kala kuspai. Ua na lingi mai le alofa o ke riso I te tonu I a te tātou. Ke kangi lai le tua. E au mai le alofa na o ke riso. E nofo I te tonu I a te oe. Whawhianga e maua. E ke maua lo Yesu. Ma fio I lo wolanga. O nga e maua fo I lea. O le alofa e mawhai. O nga e alofa tuai I o whili le tua. Whawhitangi lava ona le alofa ue sasaina mai I o mātou loto. E ala ia ke riso Yesu. E mawhai e mātou. Ona mātou whato I lalo le leanga I le lei. Whawhitai Yesu. Amen. Yesu e, fa
si le whawhitai mai le Hallelujah Worship Team le rivaengo la oli tōlunga toi le polagala mena o le a reto o le ola mole o tuela nganga whawhitele e le sunga i le whaiwhi au ia pasta la whae le kupa o le Assembly of God mai lano i sa vai mo le polagala me le soi langa toilea o le rifo i vai aso a to wha mangalo atu i anga leanga mai a i tātou sulka fio lai se mea i nā whaingata o na whaatino. E whaingo whien tātou talano iai ai a olo i na whaatino. O, kasi ki whainga ka i ngā mawhia. Ia e ui i lea. E leo so tātou loto, e leo so tātou whirangalo. Ia whaia pēlo na whirangalo. I le lalo langi nei, e pei o na whaia i le langi. O lewa to e 45 minuta na tāna o leitu la e lua, tā lua au rātu, ia tala i vai whanua peo re whaafonga i leitu la e tasi mai a se iuri. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au kilani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mautinoa, po o whee a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu hi aonga. E mawhai ona whaafai ta. Ai olo o iai le mātou au soani wha maoni. E taita ia malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu selau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa i le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele i le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili ona tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui o le bicillin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tonga fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi i lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo. Le wa tui sulu wha minuto na tāna o lingtu la e lua wha tala wha tui a Numia i Sara. Utuk malawale ma futu mele di whaingo la wole hi lunga o le Facebook o le YouTube o le Radio Samoa. Tewa befo i lato o lo o tala noa i lunga o tato o nangana he lu. Malo i anto i ele wha soa ma le tala noa. Au di sino wha silanga le utolu mai lo fisa o le Radio Samoa. Le di fo ia wole wa ia lo nofo si la fia. O le tātou whaalinga mua e peo na masiria i le tātou tusi o le vau fili ma le tusi o le songa. A wale ngalo sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi e ma le lo minga o le vau fili e maua i whaalopenga o Samoa i si sifo tutuila mamadua. O nisi o talatu o Samoa o ala ngā upu o le matafa i o le matai le whainga o whaalawalawe e pe i o whai puiponga ma liu le o siusinga o ainga fe sila whainga o Paolo o si i whaalo whaalangingo e kālesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga. E na o le fitu se fulu tā la le tau, na o le ofisa foi o le Radio Samoa le tolu ono Hobo Avenue Marakau e maua antuwai e a Saulo Minga. Morisi whaamtalanga, wala mai le tātou ofisa nei, e le lua o na lua tasi lima i watolu, lua o na lua tasi lima i watolu. A whai le leilau sa veu, i lunga o penga ta whailangi, i a why not is your because. Ta i fo ilalo, i a le shopradiossamoa.co.nz.
shopradiosamo.co.nz e whai mai ai sau o ka whaawhitai. O le whaasitsilanga mo le suafa Marina i Leone Sai sa le la valu i Savai. Tulona ia upa ia sau tua whawhawha Samoa o upa ia le popo maupa le solo o upa ia mai le vavau e o i le whaavavau no lua tu ia whaatini o tausala. A o le nei whaalinga i le whaalua lava ma le nganga mawalalo e whaasino tonu lava mo i la tau o lo nofo maselangona pe o lo mautino pe tau me teina foi le whirangalo. E iei sona pi tanga ma sona so tanga i le suafa Marina i Leone Sai sa le la valu i Savai. O lo iei wha maunga mai peretani e le so tanga i lea suafa. O le awha iei se tantou mautanga i lea sto nei lea so antai au a so lusfulua Februari. E le falesama mona i le whawha ono Great South Road i Papa Toi Toi. A fia mai sa ili lau ngafa ma lau wha siramanga talo sia i a tātou whilo i eile alo fo le tua mole mana tua mai sau light plate mole tātou i puti. Morisi whaamtalanga, whaosu te yane le numera leo le o lua tasi tolu, 5 valu ono wha. O lua tasi tolu, 5 valu ono wha. Whaamtaiolo seinia e tuyoti muli angantele Marina. Malay tātou silsilanga mule muli leo tonu mai le rivaengo lea so mole a inga sa lua fau i tā fito i Mangiangi. Ma tau te whaatulo atu i lau whaafunga anga Samoa ai mai se upa ia sau ngatā e le pau ina whaatupe muli a le taula fonga i sa mātou whaamutalanga. A wa o upa ia mai le vavau e o i le whaavavau tulau na lava. Ai whaamara tuantu i suli o aloma whanau ai mai se paolo mangafa e manu aisi o mātou ainga sa lua fau i le pitono o tā fito i Mangiangi. La tātou mautanga e whaia le Julai lua. Se ia really July 4 e le asto nai a so mua le masino manti lua a whelua 5 e le maunto le te fono e le tuantusi o le se fulu wha pe Salo Place i o Tara. Mole mana tua mai lau la fonga e whaia i lau whirangano malie ma sau plate mama ia wale tātou i puti i le da fiafi. E anga le leila tua ia te e tilo tau soi fua ma le maha tuola i le aso ua a tawhaina. Taiolo senia le fionga le te fono male lau a fono. Morisi whaamtalanga so te ifo le numera leo le olua tasi o valu o ono tasi fitu valu. Olua tasi o valu o ono tasi fitu valu. Ya mole whilo inga nā le a inga sa lufo mai le pitono o ta fito i Mangiangi. O li si nao tātou wha silsilanga leo tonu mai le divaenga lea so i le tautuamala unanga a le Radio Samoa tasi 5 i watolu a mo a veo leo to e malifua mai e be o sio uso ya Bernie. Bernie, how are you tomorrow? Are you alright yesterday? E tana whantua ya Bernie. O le wha mai o le whalai moa manang saraki. E makua ke lea le rusi na wa mawai e Bernie ai fale lea u fala au sio ke fona e umarola u frai moa malau saraki ku waku lo ye malau fala au ya umala ele ves mo ila jolo fenga ye pe manga wenga tute ya ma fai vale asole la vai so espoloka vai so pulo ya ma va ai se me polo ke ka ngulu wang yai.
Hey how si fonga mali o tau fifa o Sofia le dia wa uli mala pese wa fai wa ina ta fai fa o le wa tu fa mi du jon tale o le tulai lua o mana tu o le video no mata mata yo o le video le sunga ya suruapi le ai tape o le mea lau te antai ona o le fa matala ina o mo meo mamanu ye ta i tua lima o tomaitai te le lope wa i maniali i wata iria le mamanu na pi uma o manu o le manu ea o le mea la e maali e na te whaalongolongo atu le le whaasoa ea na whai mai o sola sa ta ia mei o tau lima i a au o tamama tinapo o ali ima tomaitai pe a whaapea ua e langonaina le ngase voi lele e ka ua le ma ini po le tinga o so ona upo na iwi ia whaasa moa se whaasa moa la tamai a whai o ngai kāla o mea ngai lori o longo inga ke maua le ma inga le ma ini e leo sau kāla o le kāla ngō makamakai e oi e a maa loa le whai o le whai e o ngai ka umauri ma ngai ma loa Samoa ele o se atu nuku tali ola Wa uma ona tofi ele pei o tonga Se tasi o anga anga nuku taua E winga e se le tau taua E malo fie po o le tata tau E la e aso o le faa pau pau Vai kui mana vai ngata i tuli O le silika la nuli uli Esa ola malea, esa ola malea, o le te tau alea. Upula mai o matau e le na le pula u, te le fai me ali I se tato wanganu, tula I atu ia I se tukunga tatatau se I to poina le maini o le au. Ao o mai a solo vai vai Maloma na maputa ua tau tau mai Wali uli ua lo papa To fele lo mai oe masilo o matua Esa o la valea Esa o la valea O le te tau alea Omo e na le tau le ale a Samoa Tuku ia lo fa a tala tala noa Fa a pua se I mai o le mala a wele I tai O sau tatau Ae a matu ai malu I puenga Ona ole nei nau nau ua leva Ele I tai na nia matou pea E manu manu le ngaluenga Esa ola valea, esa ola valea, o le te tau alea. Moe moe mai nei o le sona I miti, masi ona I e suru faa sa niti, e oso ilu mai oso foi I lalo, faa tau pati mai faa lauso so o. O e na le tau le ale a Samoa Tuku ia lo faa tala tala noa I faa pua se I mai o le mala a wele I tai O sau te tau O matou nei o se masina oso E pula uma ona o ti a kono Ona o le fefe I le tula pono E sa le faa maliki toto Esa ola valea, esa ola valea, o le te tau alea. Esa ola valea, esa ola valea, o le te tau alea. Talofa fongoa ia whaatalo whaatfoli tapo
Talofa fongoa ia whaatalo whaatfo li tapo inga le tinu, ili nei fo i tula le uli, ia wa fo i tala mo, li nei vanga leso. O lau nofu tapo ai mai e mo mwati e tala tumua, o le whaatula ngano tamaiti mazitiva o ta ofi ma taula inga le malo o misi. Whaatuina le ofiso le malo fiti Jerusalema ma tuua ia e Palestino stau whaososo. Ta longa e whaau au lava ona fusi e Joseph Parker e uina o toi whaau i tua Daniel Dubois, o no se mai. E whaamai at whalau te leino nei tala mona ni aso. E le isa swinga tele o iai le pasene o tamaiti whiola mātiva i New Zealand. Mane malo, wala tau misia uma. Ia ana taula inga sa tulia mo tamaiti ola mātiva e pēna whaailoa i whai numero fau. O whai numero le matanga aluanga o whai numero wha mo wina New Zealand, statistics New Zealand. Sa whaamatuina le aso na nafi. Sa whaailoa o tamaiti whainga tāle o langa o whiolai i le maua vaenga maramia. O si tia ma se lau fast food afe se lau ta iai i le lua se lau luafe ma le lufu tolu i le se lau lima se ma le ono afe ma le ono se lau i le luafe ma le lufu fa o le numero te mai te whiora i ainga e maolo lana te pe maua o si tia foi ta wha maoni a ere matanga ruenga o misia na maolo i ana taula inga o ana fuafuanga au tu e tolu ta wha ata o toina mo le lifi e se ina o te mai ti mai le ola mātiva i e wha mau maunga sku tolu te smare wha pastene ai pole to tasi mai to fito to maiti e feola ma fainga tao le mau o me te tau na yai material hardship e yai le mau o masini fa mafa na fale mi sia le va yo fo mai ma le ai ni fo ala au tau fo mata so malia ma fo ala au pitsua te luai la to te lenga fatina i tau e rusful tolu te smariva pasene o tomati maori ma le rusful valu te smari fitu pasene o tomati pasifika e feola au no ma mau o ni vaenga se fululua testi ma le fitu pasene o tamai tine nofo i ainga, e i laloane ma le 5% o tupe maua e wha soina, ai le i te tōngia i te tōngia whale. Tamai ki Māori, se fululima testi ma le 2%, ai se fulufaa testi ma le 2%, o tamai ki Pasifika i ne nofo i nei ainga. Se fulufitu testi ma le 5% o tamai tine nofo i ainga, e i laloane ma le 5% o tupe maua e wha soina, ai ua maea o na te tōngi i a whale. Se fulu iwa te simari toru pasene o tomaiti Māori, se fulu fitu te simari pā pasene mo tomaiti Pasifika. O le whātula ngana sa o tomaiti ola mātiva i le vāras putasi te simari fitu, ma le se fulu mare toru te simari fitu pasene. E beona whailo ai le stuisi ni o wha maumongo i tutau tope a ainga Ryan Sutcliffe. E se fulu iwa afe, mai le lata i le 2 miliona o ainga ta pistini aina. O wala to toe mana tunatu le fai pule mo moale Greens whaana na e Feso College. Tasi le tau sanga talo na mariu si sauninga so tupe. Mo so sani o kilani le tau sanga o mawae. Sa palasia whaana na a waistau tulinga so tupe langalango ai tangata Pasifiko le loto i fale. E beona sila fia telea i le ofoina o lana lango mo tangata e vai. Ma le te fono foi o le fono whaatonu le loto i fale o tara. O whaana nasa mana tuaina i lona sauninga i le tau sanga tuluai, o se tangata i tumu i le lofa mo tangata Samoa, ma tangata o Okilani Sauten. O mere nā whangai ava sa manu malo i le tau tulinga sua tupe, i le tau sanga tuluai, e sa ia whaari ai a Grace tina tali fia va aio le leitoni sila Pasifika. O se tae au sa awina tua i a teia se matua i whaanoa noanga. O le whaanoa noanga o whangai ava, o le lefa i loa ina o le telo le au ngā o whanana i a teia o se tangata whātontonu mas ni wo i le lātana noanga muri i le telefoni. Mai e tā wai, e nā tele ato o toa no whaavasenga i lona mafau fau, le mea sa tupu mai ono o le vave telo o le tupu whaafose. O le manu mā lo ina ua mua o se whaalongona mātaina i le atuunga, tupe. Ai o le taunu atu o le au poe ata mau whaili poti le taimi. Sa la ngona tele ailo na whaanoa noa, e winga i le wharitua o whaanana, mana na whanau. O le tamata i usufono mo manukau i a lotu fuli, na whaatonuina e whaanana. Na ia whaatawa i nai mana tina tunga sa la whaasoina mai, i a onga maulunga ma le universite sa la awa o whaatiai. Na e tā uai o le memoni, e le ise peo whaanana. Whaanana sa langolango tele whaapoto putonga tangata e patino rei vaengo tangata whawhawhine. E bona maita uai e seu ta whiri Dr. Patrick Thompson. Se tangata su e whaapitoa sinia i le University o Okilani. Ta e tā wai, sa apisotoani a whanana i le loloto ai o lona malama. I le vaengo tangata Kei Pasifika o lo o ia langaloina.
Ma o se tangata sa avem whate te inga e ato o toa lelelei, e tala noi nai fe vai vai inga to noi nei. O le atu tusi whamanatu po le memorial mural, mo whana na e yet tununga, ku toi titi lava a mai ona tusisia, i se sa uninga e whamanu iai, leo whaka oto e whaia i le asto fua. Ua polo mister whatonu ar whale maliu ar e T-Pene funeral, e tala no ina whainga whasori tula fono sa lulu ina ai le pisnisi, e peona sa lau loa te le ilunga o le televise i le porokalame ua ilo ai, o le the Castikias. O le mafine e tāpina ina maliu o le whale maliu ia Fiona Buckledge, sa tua ia, e le tō leo tino maari liu o tangata i tono tanga pepa i ila mo la pisi. Na i lo te tono o pusa maliu sa te tongina, e o lato o ainga whaapau. Sa tāpa aina fo i nei ainga te tongia i a test mo le COVID i sumariva. E whaia i nei tino maari liu, e ulava i le tau e tangata tō mai whaapitoa i le Herald, e le aini me whaapea e whaia. Paalia le whaatono le whale maliu ia Francis T-Pene, i lunga o le video i le asararafi, e ia ini mata upoe o mai le te minei e le talanoina, ma ua i loa o lo ia whaalongo uma i o lo fia whaalongo uma i e tangata, ma ia tā uai o le aia fōlasia uma ni nā iaso rumana i mai, i se la whaatala tanranga ma le tama tai tustala, ia Miriam Kamo. Ua whaaria le tama tai minister pui puinga whaaftwhitani sila Julius Collins, o le vai o wātau e tōru le malo saina i ngā te whare o ngā stami Australia, o se tau whangu le mo tangata New Zealand. Mai e tā wai e le o toe mawhaia e tangata o na whaalong lango i te whaalong ono le sanga le mūtulu wai, o New Zealand ma mau eseron tā tianga mai e tunu umo le rangi. O le manatu whaaria o tamatai minister ina ua maea, o na whailo ina tulu nei, e le i maua e New Zealand se whaalinga mai a saina, o le a awina mai o na wātau tolu i le vasa tāste mane. O pui of fita New Zealand ma Australia o mate i tuina mara te toa. Ia whaatinonga nei wātau e tolu a saina o le Hang Yang, le Sun Yi, ma le Wei Shang Hu, e peona taunu mai le vasa ta semane e uno ma se whaalinga. Whaaria Collins at Porkalame Morning Report, o ia wātau e iai le se lau tolu 10 kilomita, i se lau 5 kilomita le mamaori ngā te whalu sini, ma o muni ka ia i tu la fono whawa malong. Ma ia tā wai o ni wā pito winga esene, ua wa aia le nei mamao ngā sami sauke. Wa ia runta tununga o le malo saina te tau na awina mai, te whaamtalanga mo whai ngā malo ni sila ma Australia, e whaai lo ai le iai i le nei tulani o nei wha. Whaaria Collins, o se ngā ioinga le masanai, a e ui lava ina sa tutria, ai sa musu e whaai ngoina o se whaai loa le saina o lona power. O le forflanga le paremi o fitis te veni rampuka le vasa nei o le talaina o lona ofisa Jerusalema o whaai ngoi nai o se ngai o inga tau whaasoso e Palestina. I le asolua sa whaai loa le maro fiti o whaia le whaai ngare kāpenete e whaatula na ofisa konsula Jerusalema. E peona a vema o ngā tonu le whaitau se fulu tau sanga tena inga i le vau Israel ma Palestina. O le vaitu sanga ea whipsa lau fits fulu sa whaava eiso tanga whaava malo i le vau fiti ma Israel. E peona iei whainga paanga tawa a tau i pui ngor whaafita, toanga, ma suingo le tau. I lunga ni tula o le Facebook i le sululu. Na whaari ai rampuka, ka ia mawasi telefoni mai lana wō, le pāre mia fo yo Israelu Benjamin Netanyahu. E whaai loma ielo na hanganga whaafitai mo le whaai unga fiti, e te talana no ofisa i Jerusalema. Ka wai sa maua fo i le awa noe ofo i na iai, ana wha mawhana whananga o na ospa inga le Hamas. I le te fitu o ke topo ni rafa mara futolu, le sa whanoi so i fuotanga te Israelu e ni ang sala. Ai o le matanga ronga matau po le vai whafo Palestina wala tu whai tio ina le whai unga rampoka. Matapa ai le whai ngā malo fiti, e tu e vave wha solo muli le whai unga tau wha soso. Ia se te mo le ruafi mara rufu wha o fiti, ia le iso atunua o atunua fitu le Pasifika, ta pālota te ele unga whono malo whatasi, mo le wha mutalia leo le no whoia Israelu o Palestina. Ai o le teminei mai Israelu o polo misi le pārimia o Israelu ia Benjamin Netanyahu, e toi tau i masui le kulupu whātupu whālavlave e hale Hamas. I le mai ai ona lātou whaasalo toina i le tūlanga e peona tā wai, o tino maari liu e tō whāo tanga te Israelu sa awewha marasian. O nei tino maari liu e au fiai ma le tamai titi pepe, ia Kafir, Bibas, malona uso e whātou sanga ia Ariel, tamai ki pito sili e peona la iti sa awewha marasian i lo spainga, i le so fito o ke topa dua a whemare le futolu.
E whaia pusa mali liu la niuli sa tuli matu e lea vaenga pita patu whaalaven i se awala whaasala la wina whala wai tele. Le sa whaatontonuina man whaetete i le whaitau se fulu ma se fulu o fita le Hamas au pengaina ma tangata te lau tele o Palestina sa tau awhiai mo le matamataina. Ta whai tio i naere o Cecilio ai ana tau o tangata malo o whaatasi Volker Turk i lea tuli matu o pusa mariu i le awala i le whalia o le whasoloina o tino maali liwa a mata tangata o se whainga ino ma le ino sia. Toi sa wā, pa ua sasa tonu ai i fōringa o tūla whono whawa malo. O tangata Israelu sa lau tutu i au tafo le la tele le kimu, lata le tua oi magaza, e whaai loa le whaalolo, a o pasi ati a solo ta avale o iei nepu sa maali liu. O nisio whaai tionga ma vasili wa ngia pe wha pe whea, i tino maali liu o pepe le eni anga sala, ta ave wha malo sia o na wha fisu iai. Ma tangata soli tula whono Palestina o lokaine whare pui Israelu i lalo le malienga o le vaoia taua. Ta along the show goes on. O le champine lo langi de pangma mafa ya Daniel Dupois wali po TNA. O toi whaui mai tua ma le la fusu anga malupe sori ai lauri Joseph Parker le taia o le Star Rehab Saudi Arabia. E beona li po tiai ina ua mai. Dupois lusu fiteu sanga o lo ia umia le champine la IBF. Sa fai e isi akia fō mai ma misi aire whelo inga malau tu stala pe ona sa fō poina. Ma fai aire wha unga toi wha ui mai tua ma le fō suanga. E o mai le te minei ali wha lau teleina le tūlanga o lona o la maro loina. Ma le mai ua ai. Ai e wha o la ma le fō suanga. A whaari ai e paka a whai ua mai a te poa. E nati tālo sia o le avave mōlo na malosi. Ai o sa uniunu lama mōla na fō suanga i le sa te meni sila. O paka o le a fusu nei le tama mai konko, Martin Agole. Whalia le lia whalau te lena whai pelenga Spencer Brown, e le o popole e a paka po ai e fusu iai. O le a lava le mea iai, o le a iai fo ima paka. O sauni e fusu, o se tu ai ngō tangata, e fusu i soo, se tasu. Ia tala nal ne yaso. Iai pele file mua i tangtauma, anga le leisi, se iauria la sopua, manuia le ne yaso. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona o le langolango mai a le Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa, ono. Whātala utala neo le tau mo le so mene aso atai ao. Wingo le tau mo le so e awa o e ni iso taimi ma e iai nei tima to ulu i le awa uli. E angi mai savili mai sau te sisifo i le awa uli whaasolo atu le afiafi. Bevela whamawina mo le so e lus fulu lima tikeri ma le malun o e se fulu fitu tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafi ana nei le se fulu tasi minute e te aile i tu lai valu. Mo le aso atai ao le ale lewi ingo le tau se ivanga na aina i au e ufitia le langi mo sin taimi. E angi malo si mai vili mai sau te sisifo, ma o le aangi malia ese atu i le afiafi. Bevela whamawina mo le aso atai au e lusu whati keri ma le malu lue se fulu ono ti keri. O le ao soa ele la le tai au atai au i le toi 2 minute i le tu lai fitu, ma o le angoto ifo i le se fulu minute te ai le tu lai valu i le afiafi atai au. Lau tala nau le tamu le so mo le aso atai au. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Talofa Samoa. Waule ne yo kasu tialu. Awal suia ngila wale kio. Eva mai ina se fulu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a.
Sufangamalina o paunga tai longo I pule ma sa fire e sira. Malbisi wa fai waina fa tafea ia pole tafea. I se va popo I oe ia o tuai ole ia po nga o. Malawa tu ia so tuli pilia. Ia le ma futomi le ia oliva before ia fa ia mosa. Mala inga na Melbourne Australia na ua lose fulu tasi minuta le wata ene ia le tula. Lua I le tautua wha wala siufonga le turu Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. Peo nau tau stimio sona o le au ulia na leila. Na wha pele o na whaiai se whilo inga a le teitai. Ia pole teitai whono lea le vang whai le wha tutua le tu Samoa o tasi. Ma le au tu sitala. Wala wala wha mdino ina o nisi o mata upo. O lo wha pele o na whita I tunga iai le vang whai. Ia e mese I le vahenga o lo te ia le whainga malo I Samoa I le nei vahenga o le tūsanga a mai anisi neo wha salonga wha api sidisi o na awina atu lea mo lau wha fonga anga. Tala whalava Samoa o fwoi nei o eni ma le tato whale tā wale lau iloa o le car for you. A whailawa ta sa ili sa tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le car for you na fsoswani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fsoswani. Tala whalawa Samoa o awhile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le car for you, pe te su mai le matoto atu si tolo se lao Craysel Frontman Rewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu pa Fasilimo and po alofa. So fase fua. Talofa Samoa. O Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Jalo whanawha o tia roa, ua te tala na neile o unanga e veni, mo whaatangwa I au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Jalo whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau I loa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whana witi, o tuipui le ko witi sfuluiva, mo I lato e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le fulu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo maa I mangele e taftafane o le McDonald. Aman rewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O le resta laina alo ia, tulanga alo ia I te tonu. O le stala o whalapoptonga society el malo MCO. A pena foi o na listala alo ia foi te tonu. O whamamunga le lalo lo fiso whainga balota. O whapena foi o na listala alo ia morsi fia pari no Samoa. Ai unatu. Whapena atu se whamitalanga ina ia te oto le amaton. Tulanga uma e pe ona iai. Ia mea o tula I mai wa matai foi ona whaifetusia ina ia mamawa I lava le mautonu o tate o tunu. O le whasi silang mulimuli ia e batupea le whamaoni lava tu mau pe no tu silfia siringi e foi lisi ia o sui awai o le vaenga o whasi le tua Samoa tasi o lo whamaoni na pēr whamaoni o le luas fulmalaiva o sui awai whatu la fona. Te manatu tau pēna whamanino whamamala le tūlanga lea. Tātou porkalame pai asko, o lau tōla urongi na umai I tū malone mōsi. A iai la se tasi o tū malone la tō te leta ni a ina. Le whasara lauma o lea batu I nei le ono whanga tū tonu ma le tū tino lo ta oto ai le au tasi o mai mwhauwhai. Ia, o lo ave noa le ala whatu la whona. Whaarilo manino ai, I ona whaatino fo I la I o isi au lape lo manino mamalama. Ai mora taimiri nei. I ona whaaria mo mua. Tōru sfuru marelima sui sau, ia sa iai mo mua. Na tula I mai iai leo rifitena ingo leo tato I taimiri nei. Ua ave seina le to ono sui.
ia e tutoe mai ai le luas fulu ma le iwa sui o le tau abe ai le fono le parlamenti e mo le vai spo ia o manatu tato autostala anisina am taupu o manatu e wha malama wha manino le lei mo le wha foma mai fo i tato watanu ia me se fo i tapo ai mai tato ainga malo mainga ia tunu pa mau ia awalo lato no fia ia etta lato le manore nei tato autostala i lofo i le umisa tato tala lana e fo i ulo walta ia lato le manore nei tato autostala i tato silmasami ia ona fasoloidor tato por kalami mengan falwalo After of your take fono la o le tai fo i vai ka fai le fato toilet tua samo o tasi nei kai ia malo tato iai o le na fata o mato na samo mai ai se le fia a bala au le fono tanga a fai tule mai e lus fumi vai a wai mai le vai so fo sa o mai lo samo on angai mai le lu Peita i ofisi. Falling on night na ia i tuma no fai pule e nusu nipa e o fama vinaro i o pe to tino fa to le to sa mo kasi. Ai o ofisi le da sa e ta pa ina i tuma no on le to no le na ese ina o fai le fai o mai a excelato mai to tono le fas ai o tuma no na o mai to tono. Sa e fisilingi o lato i tumano. Ia patai ko mo sili. Ia o fa iunga na lai o na vese sui ia o fa tuma sa tulo la pa o sui. La leta e pa ia o tumano e pe o sui ia na ia ila o kaptalang ma fa iunga na fa. O fa iunga alvan fa ya to. O fa uma alvaenga fa ya toa na lai ona vese le to onu lea mai ele se fa uma na fa tanga ilo pe fa tanga fai au tasi uma le majority alvaenga fa se ese tu malone ono i sui nei o tu malone ono mai vai ma fa ma nena le te nei o ma fo na mato tua le pasi sila malo ia i palbeni e fiona fonstellai ia makopi mai tu ia i tu tino o vai fa feitala fe na ia ela fai ma va to foi ma mato tu si la fo e kopi ai le fiona le amo malu le malo ile fa uno o man fantasia ma fa mauni o le luas fu ma le ipa sui le tu mau van fa fai temi me Mamano ke mo te tai fono le fadia manino e tule e kona feature ki le la to la fole to samalu ali o le fono tsalai mo fa mo le le tau wa fia mo fono le sopo. What can we expect from FAST? The FAP file vote of no confidence in Parliament. Ia o le lafo le fa tu ina ele o se lafo fai mo fia i fai o malo ele o se lafo fo i mata mo fia. It's a very serious matter. Ela no fatu la i se matau fa penei o se matau ko tu mai te lelo na fiana i fai o malo. Ani se malo. E leo se taimi mua fo nei o sui ai fai ngā malo Samoa. I taimi whape, lafo whape, whatu tonu kāmena. Ia a leo mātou maua. Ia whina ngalo leo le taitai o le tū mai mune la tui tū. Ia e pawala mātou tala e whai atu. O le whaua mātou tāpena i e. Mātou uma nei e lalo le resta lalo. Ia ma le resta la whatu la whono le whaste usku mulei. Le mātou te tāpena i e. Ai le mawhai o nau tau atu temi nei mātou mai waima. A la lava utau tino e sunga i atu le.
o lātou mea ma le lātou mau. E no manatu le, ia sei mātou whilo e tono le whono. I le sorua. Ea o na whālero le tau. Ia mā mai lau, awa te nini. Tau ana tu lai o tai o le tua mai. Ta malama lau o lona whinangana. Ta malama le mafua anga ua manatu ai whai mea lea. A mai fo im whamauningo le mausi anga. E la mola mola la tau mai. A mātou la bai, ia. O le mātou te muri I le pepa o ngā lwena. E le ngā tia lana e le o se pepa o ngā lwena. O le pepa o ngā lwena le na o mai a mātou o tu la whono le whai kuisiti la sama fua. E pitoa mātou wa aia le kiu pepa o le pepa o ngā lwena. I le tae o mātou sau whai e tonu hota. E alanga leo mātou wa ia tu. Ia ua alu le whaisara lau ma tai o le tua mai ma le tua mai. O la tau le mau. Yeah, Elisa Matthew live right in. Find out all the best for she in Parliament. Our one town. Just to lot of civil family money now. We are so no money to the Epana. We are for a while a lot so Maule Wabi. The two serious are high enough, young and miss a line for the fight. Are they right for it's a lie? Lay in here, sweet and whispered Maleva. Olana Samoa. O le tusile na o manino ai I le o toi awhia me na o to ono le raninga le malo o le sa avoid le sa manino lau saunoanga fo I sita to whelo ina umaha so te le awhia whaia se vote of no confidence au le la atuku le surua. Can you just tell us where you guys are at? What can we expect to happen? And yeah. Tato terno pero talia tu le sigia le. Tato terno le vote of no confidence. Vote of no confidence to who? To First Party or to Pime? O mena I menino. Walo te whaia tu o mātaula. E taula na e tu silia tu le. O fefa tu yana na vote of no confidence, whether to First Party or to Fime. O mena le no fat, se I mata o le tonu mot. O ai le fasanzanga I le vote of no confidence. Wa e ke no faiat. E le o se mea tau o fie me nei o se lafo o se lefa tu ina. O se taina malo. Le fa wa va fon o le wa ve matou mau le au mando le fa fon feta lai ave ya tu la epa o matou e suiva e la muli mai tu la epa le matou tu sina fai e pe o matou fa tu ku manatu I le mele fa ise matou na ta ku fa lo te fale o matou o ta ku fa lo te fale o mana matou fale fa yenta la terna fale fai le me te tau na fai o le ua mafuri le vai mawhawhai. E le te whātua ina te le. Ka mātou na manino ka malwala. A se upu le mele o le anga I mai o le vote of no confidence I vai mawhawhai. I kam sino o tō. O le le no mela e mafuri eina mawhaina whai na mea. E pe no whai atu. E mā nei ale mātou rol malai. Iana mātou whai manatu le, fōsia. Langa le o tēla o mala malama I tengire. O fea nga I ele mau ta le vote of no confidence. Fea nga I sao ia matu. Ia la mela atai gona no confidence ia matu. Le lo kuru ina matu. Ai mana ia mani. Puta puta no ai na. Leo kua le sao mata le fono le autostala ma te ori tuangai. Manino ale forsanga te ori tuangai. O le palota le fatu tuina. Ina ia whaamutan tu avea fia mema alimia. Le fuina afero no fina ngaro. Le au manino o watu tau tusi luas fulu iwa le ia au tau. Ano winga na fia mema le si to limo min sta. A whai nei la e whai le palota le abese o fia me. Tau te lango lango le palota le fatu tuing. Wala u tau mau fui dea. Ia abese fia mema tu whapalimia. Ia e peo no whai atu. Ele muri a matu whai unua ini me a matame inisi. Se I fono il Parlamento, non fai il matto mandato il Parlamento, perché è una idea.
O le lau mato mai ta, ua mau manatu lei tuanga. Le mato mau le no mori I le sa fai ma mato te ta. Ma te ta le mana. E le mawhai o na uta ua tua le tengi li. La mato o por kalamo le ta pena. Langa le mawhai tu loga. Afa pe tu logo fo I lo iwa espe mai a ngal malmana o te le fa tu tua I lo tara langa o te le ia I tofon tanga tu le epa. O le vote of no confidence, tu low lava, wana o ea ngai le whainga malo. O ai la whainga malo. O matou umana I mawhia me. That is the government. O le malo le na, matou umana me. E ui ai na matou ese me le tengi. Ai a fia mawhia me la le whainga malo, o le whainga malo. Ai se io o tengi o matou iai to tonu o le pari. E ana whamanino lo lai. O inala. E tava vai ai me le mato ke tua fa pe fia pe a faide palota le fatu tuina ave ese fia me le to te mana ave ese mari tofi parmia wa lisi to iva le o le minsta ka penetele tono lo to va ngade los fulu iva fa fia pe a faide palota e te wale palota le to iva le I lo to no te inga ina ave ese fia me mate te ingol mar ya e le leita tu fa so sue la mato mo fa vai na tauta na vai o mato tar sana le sa de mo mato te step down e le be ser mato mo na e mato te na pe ya o le wa nei le majority of party e fai ye na fai mo na peta ke tu e le la ufa o amata me mai le tu mai tu la mana ai se io tono il panne ma fa arrivare il matto ma non tutto la matton buona e se insegna o le fa arrivare il matto ma non tu fino non le fai fa foglia tu ma le e certa le fai tono se io ho le sole o le sta le vola matule o le fa arrivare il matto ma non tu panne se le me fai fa foglia la mona le la matto vuoto tono il panne o le foglie e fa solo lava il divino il tofa le pane fa tengi ne al maula vai a tu le pa fatto amato molti nola e le anga ima yamato ai anga ya sinde amato fa lenta After my never know what to tell you. Kaya fa tetel fasili ono mata ko e mo tasinga al fasili nga ile tulanga fulenga ninga ilunga fo ile sanganga komsino leo apia wa mai leo fuleni usile so soani le so ino no mata ko mo fiong fa ya tukura fasili lo wa fiong la so fina ngalo ye lewa ma wa mai usile le ise me pa pe utupu ale sa nginga manino sanganga komsino o lewa ye leo nei so soani long tau palwa ya e wa tapu mai al fam sinongan to o sa la o mo la wa ai la guata la pu I wish o te tatalo de tu kana mena le tu awa ana fai mena wa leva na settle mena ana fai mena na wa mawale ungol mena tu a fai le unga kapeneta fai sui paria fasi sina le tu wala mai le mai fafo ele na mi sila ta tu ke o ai le mai fafo lo winga le FBI federal wai umai tu mai ese mai fai su e monta Por ma todo na fa na no tem. Peita, ele tu. Eu te le lola po ai le te o tala se. Wa na wo fa ma mi mai do mai mi sila. Ele se me fa pena. Ya afetado na ma imaue. Imaue pe na fa pe wa fai de tu la mana. O le mai o tangata mai fa fo su enta. Não fa pena ele moria. O papelei de to so mental, mas o papelei o mau tali o ai na mali o tamale
Ya, papena aku setara ke upo la verdad. Sire toa en tau pule sa la ngā ule. Le si ai so ta inga. Le mo wai le fast government ma le fast party. Lalu te tonu ngale ai whainga malo. Whainga malo le whatu tui le tua sa mo tasi le tu. O si si vang whau whai. O mato, o te tonunga, o mato le tu. O mato foi e whaia le whai uma. O e uro ia sau whai uma tengine. O mena le matau whai. Solo pule. O lea lai olva enga lea lea whati noa ngā ruenga le malo. Le pule ngā whatonu. E ere toa ono le utou whatea, ma le toa iwa lea le whaitau ai tono lo utou whawhatui. E leo le whainga malo ala na le whati lea, whatino e lea la sota inga lea whailoa i lea tunu, ngā ruenga lea whatino e le whainga malo le tau pati whaupu whai. E e me tanu whasao. E le te tau o nā ruwa pia fast government. La iai Baengol malo, government of Samoa press release every mayor. Ini te tau no mai whao ngā full mele wha per fast. Krai no uma Samoa. Na mela o mai fua wha matala me fast kam. O press malo. O le malo Samoa. Le matou te au nai. O mena tau whasao. Ala mela o mai fua wha mela tau fast kam men. Na o mai ele whasala launga le malo e wha o ngai lengo. O le popo lengo le na. It's not about first party only. It's the government of Samoa. Ale operate mato. Ele te taula no mai pulo o fasi temi fe fasa la o le pressure malo. O le official page na malo. E fai fasa la ma. O le malo. Tu mai pe ai. Me ata party. Me na o te ta imer party. O fasa la malo, mo fasa la malo, me ta malo. Na manino le almela le fa mai fast kame oyo e lo sa ole me amela o ta fast kame le sene o le stala lo i ta se fast kame. There is no such society as fast government. Tassia society or fast party pa tu ele tu sa motas Ai te yo o whainga malo lai whanga solo o whainga malo o whatu tu ele o le mato whainga malo. A whainga malo Samoa. E le te tau na tau whapea. A whainga malo fast. No. I don't agree. When we become government, we are the government of Samoa. Not fast only. O le tato malo. Our party whai fast le tu malo. Yoi. It's just a part of it. E le whainga wabatu lo lava because we become parliament and become government. And become the executive because of the fast party. Ay ataw nulo lumay o. Tula il malo Samoa. Na mela to yung may lalo mele na to tingal ruay maleto. O la to fa sila sila la to il malo. La to le tutino l'executive il malo. Mato te ang parmen le tutino na leo iban fa pa no ay ta fa parmen le. O le mato wa tu malunga tele na le temi. Ele wa matamat. O mato ay mayo yo may lava ese fast government ese le fast party. Ele ai pa mulboni. O le patua tua ile tua Samoa tasi o le tutino lea o le tu ai dunga le whainga malo le tau ave le tunu al malo e leo se malo na o le fatua tua ile tua Samoa tasi o le tengine nei o le malo Samoa when they address i runga o le malo Samoa. E te talia pe au mai se ilo ilonga fam sinonga ile mata upule ave ele tua ngai. Ile tūlanga le tūla mai e fa pe mai fam sinonga. O ila tau ia to lima to fa te a o la tu ma wala tu tūlanga o suia lo ia lo to pati fa u fa. Ia aso il menna na de fina mai. La to suia lo. A fa mana na o la to suia lo yo ave fam sinonga. There woman very much to stand up. Clear. Straight and clear. O mato le te vai ma o mana fight ye fight ma na va fight. Ai ai la se la to me fie no ina nena. La no tu da kon.
O mātou ai, tu lau lava i sui. O tu malo e māteo, i eisi teni muri whamanama tau. Tanga ele painu mātou tia ia i tu malo. O sui lango, matangata lango, al tangata leo sa. O le sa vali tu unga na sa, no, ili tu malo. E no ko i, ma va ai me i, ma tau si pile nu, va ai kalfani. La me lau tu. La tau tonu ane leo mātou marpile peba. Au i tu malo la baia, au tanga baia, o lai whaakofonga mai. Mātou waso watu mai manu, e mamwha manu, watu lango le wha ngā, rungo pēa o le ea tala noa tuai, ai iai le tu waso. E le tu waso māti toi fo ia toi whai ukumtara i whanua. Tama tu mare anana le mātou te mana tuai. Tama tu malone. Na mātou sāba vali e road show, mātou sāba vali kei loa i pati le matonu, whai upu matala. Peita, o le wha maoni sui ana mai i tu malo. Tau sisi le whengainga. Whengainga umana saini e matoloia. A mai te tonu, va ai le file mu, va ai le saumale mu, va ai le mapoponga, va ai me uma. Ia manu pati aua le whaini winga, le te tau i e tupu o le whewhesia. Ia la mea tengi. O le mafua anga na. Mai peo no whaeta. Le whaingo fia, le whaingo whainga esi. Wa iai pine lau te te. Mafua ina whainga. Ai peo, o la tari atu na. Nau whiongan tai o le vaenga whai. O le facility usa o la vai lau whionga. O le aua o mai whina ngā lua tai fo i o le tūngai. O le tala atu la epa. E te pala ai e whaatino i e alo le tūla fono. A o leo o sauno mai lau whionga o le ia o taule numera. E mawhai e o na whaatino i e le avesea foi. O le taitainga mai le tamaitai pania. O le aso whina ngā lua lau whionga taitai e mai na whai. Ia. Tulu lapa saunoanga le sunga ya tu le epa. Ia o ana saunoanga nei whaipea. Mana lau tangata e vālea. E lau e pala ai manane uma. O lo nā le nā whina ngalu. E le e mai e fo ilo na mae ma le una i mai o sona whina ngalu. E tosu whaatata tuai so manatu musa ula mona. Tatia mai pēa le whina ngalu le vaenga whai. O lo liu le tō whai le awala e whai ana. Mai whai. I le whapele whai ana. Ai le mawhaina mātou tō soto kore nā upor pala ia. Tato a pala i nei e mawhtauhinga na whai le pala. Mena tal pala i wale, si mul pala i whai ila popo. Tai whapele winga nā net, tau sa unga mai e. Au ia, tu lou lava. O te loto maulalo, e le busia nganga. Pape o te fiatoa mo fiatangata i loa le ai. Tu mai pese mātou tau. O le lava e... O le tau ku whaloto i whale i fōfō le mea. Ma i whai tūlanga, awane i eise te awe langa, tofi malien fi le rūle tunu. Al tu inga tūlau lava, al tu inga malau laura sa wei fina ngalo tūle. Ango lona nana ngona, la o ti e whai ni ngai ngoinga tele i toi fōi me tūle i malo. A mātou la, i le muri tai i eilo mātou la ngona ni mena. Whai pēr mātou ngai ngoinga o le whai tēni nei. O whamania e o tau ia le tūlanga whailele le fast comment page. O ai o iei tua. Mātou te rei loa. Awal mela e tau te mai e lisi awari e pe o latinu. Ula e tau la mua mai ai. E a marto tele o lisi o tangata rona inga. O le maurena na mai. Ia e o tele mena a fwoi tau suesuena me o le ufetu lau ia lau tala. Ia e le whainga. A whai fo tūlanga na ia, o leo o whamamala mātua le me mātou te leita lia ina i na leitch. Lau whionga te tai, matua le tātou whiro inga le māsum te nei, stasio matau sa usinia i lau whionga le sufi na ngalo. O se lenia sa wha maa popo mai lau tō malanga. E sa e wha moe whaua i lau tō ofisa tūtonu. Ia ona e tari mai lau te rore mea e mawai ia nātulanga. E lau mau mai nei sa iriri. Tupe sa mau mai lau tō malanga, le sa tō malanga. E leo tō iai le vāinga tēra lau tō se. Le leo le tā ua tupe la tō iai. Pa le tupe ua besea.
Whamato tūlanga nau mafuaina le o lau tonga wenga o fuksi o whale. O no fuanga tutu. Lea, o le mātawata pena ngai tupe na maomen malaka. Ia, o le na maomen mātua tupe, le whamani. Fausingo le whale. Lea zesi mena le na mātua malaka. Ia, o fausingo le no fuanga tutu tonu ia pia nei ma. Masabai, o le pufuanga le na. Ia, o la raifa tupe uma mātua tupe. O le mea lava na fufu e whai, o rana whai. Leise me tasi o sui o la ia. Sa iei fo ise mātou overdraft sa iei, o la ua whai iei fufu. Ai ona o tupu mai le pakita uli masifini mungi le. Ia, na mātou tu e tapai, ia o mātou sui langa lau. Pasa tera no me sui langa lau whai. E ula tu lau ka me le tupu. Ona whai e lau mātou tonu o whatasi, o le ata atia. I ngā wena se istemi se whamako whola mo kone e ono me uture mai mai nā tau sifi o le mato te utupe o lai o i mea le tino e pawalan me sa mato whamako whola ono leo whaate a marwhatu o i ma le vaina whauwha e ana mato whiutana i a i marwhatu pe i ma i a whaietupanga i le tue a fia i e le besengo tupe marwhamai mo tupe o marana whai la 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 uto no mo mal mato sai na tupe ma me uma le foto va me guardo mato le stala o so malava tai ne mato te mato un solo pena al benale da no fa i metto tupe o mo vuoi na suira mato te tupe ma sui te tupe le o ia ile che mai amo pola grossa e mato fai a tu ma la to come te tu la guardo la to mal benale fu forma mo fa mo E te talia e a visili atu. O se vai na tele o loutou tupe le sa teu loutou teu ngā tupe o leua tutungia ile overdraft. Io, ele na tia na mea. Lewa mato overdraft. Le sa visilia ele ai se fa la toma o se pisilisi. Ele tapa i meio overdraft. Ale overdraft. Ele ma fai na whangai, o se na. Apa na fai atu na maua mai le mea sa sosoni kua wheku sutas na sua tupe uma mātou lango mai whafu na lata le lua tolu miliona na mai len whaso mai whai le palota e na umano palota ma te reito e tapa i sui lango langi ato le ai ma te reito e tapa langa leo mātou kua lava le lato sao sa ta pena e palota leo malo o le mera na matou tapai, tamiro lima, o lea, o le overdraft. A whena na matal matou overdraft se la wafe, o se la wafe, aso solo e lima. O mea na, sa whangai o ielwa na whawhai nei whātauza, a whena whai nei e whono mōli, pili, tamata, tavale, pensini, a whena whai, o tupe. Ia, manatu sifia, na matai whai ngā maro, usu ono. Usu ono leo. E lima whamsinonga, te furu whamsinonga te tere fai, lima na malo mai fasta. E matau tia pili e lohi ana saunai. Alale unga na tali, maua sui e lima. Maua sui e lima na maua mai nai le whainga whamsinonga. Costu uma na alto e alu roadshow, e matau to ulu spese furu. Matau to e fo i to e whai roadshow, Matou toi foi 5 posters, vai uma campaign. Na mau isu I fo e lima. Uma na maniu tu lo lava tu tau, maliu ia ba ele 5 van sinong saudes tu perdu fo. Maliu ta punu likoli hang saules I saudo tibuia. Uma na. Ya, olena matou toi so sonia ale. Matou ina voice. E o mai la temini, mai le los fudo, il tol sul lima. O le take le nana tapena. Mo I rua vaito, mo temine. O le kostlan na utanare, o le kostlan whaalu mai le overdraft. Kato ato e whai sa I ngā sere. I le pōle na whai si Singafu, o le numana. Mai le varu se la wafe, o le mato overdraft sa ia. Whai a whase la wafe le tupu, malen a Victor. Ora si mai a varu se la, whase la. Tapena ron mato malo.
Vaveta penal malanga na mato, o tonga pasese, ne uma. Ala na mo mai, mato tasi te si mare 2 milhões. Para cosla na, ele ia ver se aí tá o mato o patroa na. Foi mailo, e mato mailo queria, leo queria. Ono le tala no anga na fai ma o mai, na ta tier fa. Ai fa ngaro tupe isi me ono. Esi mato ba. Pero manaila, ele va pe mato te no fo. E o mato ta pena lava o ma vai atu basa le nafi nauma o mato na tenga te tupe tuai. Ai mato wa mai ro se ili tupe fo, ela fa solo e tini. O fiene o tosu ile stana lewa o mai taluna tala le stana. O sui le stala mau tino le waiai, o le se furu balu i tu malo, o loi le chapipi, waiai maso i o fast. O te mana e batuta o tino mana le aso me. Se furu balu, tu sa o suono lana iai a suono, lana la isu i te torua, e tu malo i a te torua la iai o. Ya, o mana tu tak pelu na elese itu malo laila lo ricapi. Ele yang sui buat tofu mama tomas. Sui tava? Sui tava. Ai aba fa fele tu langa pole le stala lo te de wei langa langa. Wa salo po ba tu mal de dua sela que tem ne taruna mata mele sompo. Tanah teio mai le ta igusuta la. O te nei o lo fa solo mai o tangata o malai fa foi atu no mama e oi foi mato ta padeia na listana de la to mala fo mai tu pe mala fo mai no fa atu ele fo e man me fati no ele ID card o la membership in tono dan pa tasi ala siri fa mure la uri a fai e o ile so lua le so el fondo ai sa o fiel fa mo le tu ngai ile la fo le fa tu ina e ave ese ele te mai te pa le mia mai le tofi pa le mia ai tu mau per fa tu ile tu sa mo tasi o fenga malo le ia o ye se mo to sila e no se e fo e tau ave tofi pa le mia o le tofi ngale na e kono ba no fa o tengi nei ele ai olai o te ton olai e anga va ma o mana ta pena mo fa mo ai se yo o tu la mana ya ton mo fai ba no fa ton me fa mai pe no fa ya ele tu o ya tam ma le ai tu lo la ba ta na ba yo lo quale fe pe ina ni fa mo ma se si e ma wala no se si ele ya ta pena ile tu o lista na ta pena ele tua le si ta mo sa mo pe a fai ta to te o le mele ai ta tala malenga fa lo ya se yo na te ta to ba ile por alta que ta lo va te lo le ta ko i fai ta le la sa tau mala tuna e tau nu le palo to le fa tu tu e ta to bo ti he o te manatu e ta to bo ya o te no foi la io to fare come te lai e na te tali ai me uma mate ena ni me tu it's up to the speaker that is the restriction I have to tell la uta pena le vain o le tu mai mo la tu tau mo so bi a mai la me tu wai o me tanto no a ton wai mani no il matter vai ma fa tu vai si ton botan vai o fiunga le tai o vai na fa o toi la ma se fisili fo ia mal mana nei tai o le aso fina nga le vai nga tolu pui le fa vai o samo le fa pe mai a fai ai malo ia le vote of no confidence e automatically snap election o le aso fina nga ia o no le mai tawa tuita to felo inga fo i ai tai mi mama vai o le sa ask ile tai o lo tai ia le tu no uple malo le in nei vai ta step down ai pe o tu langa o te fisili la o fio ma po le aso fini malo no le manino ile vai nga to sfutto lu pui lu o le fa vai
Fai se vote of no confidence e malu e automatic lava le saimi o le a malu. Mawala au le snap election o yo atai. Ia e pe no fai atu. O le vote of no confidence. O le pa'u o le malo. A le pa'u o le malo e iai e matau wha e i le atunu. Ma le malo. O mana whaila o tala e winga le tau. I le tūlanga le. E le mana o mia sa mo na toi whakopo se si a vema. O le pa'u pai atu. O pai atu whape me a le loso kupa by election ka meile o ka whela ko. O nga tau na manatu. Mina ta o whakautala e whaalu tupe me sa le fufuina i tupe le tunu. Langa le fufuina sa tatu snapi le. E no fo ina ne. O mea lao sa whafose. Se i wana ngani mea o tala whena i mala whare nā tūla. Mea le tutupu le tau alo, le mea a fia i so i fuanga o tanata. Ini whaala velawe whafose. Ale mea lea. O le suenga o pao por kiki. It's unnecessary. Nā i eile wala. O ai e toi mana o e whaise snap election a lai te lele a fia mamo sāmo. Ai eilo nei tūta ua tau po fōru tau pule tupu. Non è tutta, io lo fai tutta. Famanino pe anga i madvang fai, pe anga isa o te tai il malo. Awanga isa o te tai il malo, o la solution e mo. Pau al me sui, e sui te tai il malo, sui capenetta, to run the malo with no other serious affection. E le to yengi a fianga tu nga tu puleturu. O to se ela io fenga malo fa. Aran me lena no mai tu lepa. E talepe le malo. Fai le pai leche. Ko ke na foto tu le again. Ala eto e rono masina fitu masina o fenga palo te. E pe no foi. Ki tato go. Na ta watu le mato fu formolo te pe. Se la fasili fama bone na fion. O le ua falasia le ua fama ni el capineta swing of Willie o le steering committee le miliona. Le sato sa fa e se ministraio fa malo no mai ele se vai take vale me last so fina malo ia ile tu mano ia e lei sa ma tu che la tele na Swiss al committee na ma fuai una fai me it's a new project che tu como mo e te tau na ia i mai tu tino manino ai ma va per fa solo mo Alela o tipi negla, mai le wha minista, i ulu mo matanga alwe, i le lua minista, mata. Na i loa ila ia, wa abe esi, le te leo le tō whāna tui, e a mai whau ina i manir poloketi, e a mai lista mai poloketi, o tupe ai, tupe le tunu, le tato abe tua, e ta tau na mai rio le, Faksengana, marfamain no tu. Nalar mele la fun. It's not fun. It's to make sure it's transparent accountability. Umman metang fun. I don't see here. Aba tu nei fa ngasi ser tu pe. Ipa sumo no felici. Era mi no fengo fa vai na aba tu le malo fa limi. Ai otu. Let it go for now. Ai lela titi le mena la ina mafua na fai le steering committee. Sa iai suyo le kalesia, sa iai suyo le tunu, sa iai suyo o fala popetoma, sa iai suyo le malo, fau fa tasi le tonu. Ina ia sao fa inga fa vai ma ia inga e fa ngai tupe le tunu. Aran mela wa ini. Ya, la tato titilo. Who's going to report back? O ai ia, ola mata no orto inga me fo le vai to me fa le tonu e fa. No. Ai te talia la wa sa no anga te vai tai pale mia ma tu felo ai. O le steering committee le sa ma foi na tuai na fa nga solo na fa tu itua ia. Ese talia le ai o che le talia la no le sa fa il committee. So se por lo che ti forward we had to properly inspect. E le fa appena una mail miliona va tu rotu i tu malo tu lo lava. E lei malama e tu lu ato. E le fina malo malo, ma le agua la ande in fa o mai tu.
Lame tupu mena pe analysis steering committee. Onga bako kupe kufaro. Onalo le. It will never success. It will never succeed. Le pinangalo le malo. Ato no le utoba. Go speed. Ale utoba temi. Atemi mombo. Oka. Sa fa yu mai fa ru lungo tana le matitele. Ilo pele se me to duplicate le si. Fa mamudu matupe le si fa mamudu matupe. Na mele tu walu tu pe fato ama walu tu pe ya o malu tu pe fale o malu tu pe for committee ala fo e si me rasa fa bitu pe fa bene na venga al committee sa fa sa mai yo not to perché ai sacol fa mai mo atar sia o ai ole na sa to vai mo sa telengese o no le tau fainga how can we do it apa sa recent formulations are name it's a new initiative. It's a brand new initiative. Yeah, I'm on my prayer. The electoral. For wala. What we for man we for? No, if you o toi tau tu I Australia safi. Ole sa no ngai le fatale no mane minister examine. If you ngai ala ngai. Le songa intention is sui I committee fa foi petai. Wa fuona ave I ni pepa I no cabinet. Ole sa no wa fiu e bala a wato wa fiu e tu telefone ai ato fo I fo tanga committee fa foi e se lava ia mata upo fina ngalo e tu watu e tu mai ai le fa na solo ma ole atina e o miliona ta na fa mo le lo ona le wa ma wala ma no po le aso fina ngalo ia ola ma ia le fata ministana na ele ibala awa mato na ia na fa ma na esero mato esero ese sera na upura na se fai ala mai eu pepero ele se termina bala uma ia mato tu mato tera no ona fena I se fono ele ministar termina ele ministar o mato uma sa ia eu lo timu ia lá na te tava ver termina ne pe pauna ministar mato committee mo ah ia ona fato algo atona na wala fono tana sa vai fa pe esse me mato tera se tu ainda mata na mare ma fau na tu ainda ya mana tu vai tanto oficina ta se limoi votu amo. In this update, a review to ensure every polling booth's politically neutral, following an apology from the Electoral Commission for using Manorewa Marae as a voting booth. Its alleged census and COVID-19 vaccination data were misused at the marae. Electoral Commission Board Chair Simon Moore KC is reiterating they got it wrong. The Commission's board's expected to sign off on guidelines around neutrality soon, as Moore expresses confidence in its ability to prepare for the next election. Israel's army has accused Hamas of violating the terms of their hostage handover. Hamas handed over the bodies of 4 hostages, including 3 belonging to the Bibas family, a mother and 2 children, aged 4 and 9 months, her children. But the IDF says while the children were identified, the mother was not among them, saying the third body is an anonymous one. Former US Middle East negotiator Aaron David Miller told CNN it doesn't look good for the already fragile ceasefire. This has been a problem all along, with Hamas being unable to identify which hostages they have, both living and dead. Potential for a closer look at charities and their tax status. The issue's been on the radar this week after followers of Destiny Church stormed an Auckland library over the weekend in opposition to a drag king reading books to children. Some also disrupted Auckland's Pride Parade. Prime Minister Chris Luxon says the government's talking about whether charities are taking advantage of the system, but didn't name specifically any. There are genuine charities doing great work and they should be protected and have some benefit around that. But there are other bits that we've got to say, no, actually, sorry, you're not meeting that criteria.
Charges have been dropped against 3 of the 5 people accused of being connected to Liam Payne's death. The former One Direction singer fell from a third-floor hotel balcony in Buenos Aires in Argentina last year. The Argentine Appeals Court have ordered the other 2 defendants to remain in custody. They face prosecution on charges they supplied Payne with narcotics. That's news. In sport. A leading boxing promoter believes Sunday's rejigged heavyweight clash in Saudi Arabia will be a better fight than the original. That's the reaction from Eddie Hearn after confirmation Kiwi Joseph Parker will now face the Congo's Martin Bakole. The late change is due to British IBF belt holder Daniel Dubois being unwell. Hearn says Bakole stepping in has left him stunned. It might be a better fight than Dubois-Parker. It's such a great fight. It's so risky. I can't believe it. And a much more reserved start to today's USA-Canada ice hockey rematch in Boston. The American anthem got booed again as cross-border tensions rise, but there were no early fisticuffs as there were in the first Four Nations face-off in Montreal last week. That is news and sport. I'm Raylene Ramsey. Ua mawhai ona awina atu tala o le tau, ona ole lango mai ale Finance Direct. Bili loa api i le ovalu selau, tolu iwa, ono. Fatalo fatola utala ne le tau mo le so me aso atai au. Wingo le tau mo le so e awa o e ni se taimi ma e iai nei time to ulu i le awa uli. E angi mai sa vili mai sau te sisifo i le awa uli fa solo atu le afiafi. Bevela fa mawina mo le so e lus ful lima tikeri ma le malut po se ful fitu tikeri. O le angoto ifo le lai le afiafi anane i le se fulu tasi minute e te aile itu lai valu. Mo le aso atai au le ale le wingo le tau se ivanga na aina iau e ufitia le langi mo sin taimi. E angi malo si mai sa vili mai sau te sisifo, ma o le aangi mali e se atu i le afiafi. Bevela fa mawina mo le aso atai au e lusu fati keri ma le malu lue se fulu ono ti keri. O le ao soa ele lai le tai au atai au i le toi 2 minute i le tu lai fitu, ma o le angoto ifo i le se fulu minute te ai le tu lai valu i le afiafi atai au. Lau tala nao le tamu le so le aso atai au. Homeowners, talofa lava. My name is Api and I have a special offer for our families today. If you require personal financial services, I'm only a phone call away. Call me today on Olualua Ovalu Fafa Lima Tolu Tolu. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Te mana tuaso o oe maau O talau malalofa na o wavatu E faali umafoi nei o manatu Ele ai maseisi wana o au Supervali now le jamo jammy le fo ivang ola woli in ua
Se fulu male di mami du chelo te ni le tu lai tonu nga yan tu man tu male fana wa onga I monta malawa le tu wa yo onga. Ele ri fo ya so for really and so lusu tasi. Ole di masina o February. Ya toi tasi le va so lo toi. Ya tanto fa to fa tu lo ya. Va bene il va so asa pa tanto olia. Ya wa kod pai mai feleni February. And hello, my darling Mati. Awering alo tanto por kalamin to moiti. Ole vetu au lele ma lefu ta iala o nga amata e mawalunga la na au nanga tau early childhood education po wa o nga amata Samoa ma le Pasifika I mangele e iai faya o nga le stala ma faya o nga lango wa lava ta pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei lo alo walo kala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu olua tasi tolu lima fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Radio Samoa. Taslima iwa tolu amo. Full of 2 minuto te ni le July tolu tanto was his to le tutu ala ka for you ile luaiva valo great side of the road in Marurewa fantasy mai le tuitai ya Dorothy le ya uli malo nga lue Dorothy malo so ifua lo fianga se yuli ya patalo fatu fo ile malo tatu no o falongo mai ya nei o kilani ni usila ya po le tele tu o ni usila nei o lo e mai mo mai ai pete falongo mai foi tato ala leone ia o Dorothy ile mato faltava le nei ka for you ia Mano va tanya Dorothy le o te lo le sfrile la so pisi e misela ngantu le fai one of yaso ani vai ngata wona fi fa mara tu mai pa ia mal mano le tru ia okay after say yuli ia ole ya folingo ia e fa mana tu lava o lo ia tato ta vale e ta ia a peo sa ile sa ta vale nei temi ia a fio mai ile matso falta vale nei ile tosela Grace of Road Manurewa ia pe te vale au mai fo ile matso telefoni ole o varsela lo fitu 5 o no valu ma efesili mo Dorothy po ani ia a fa pe o lo tosa ile sa ta vale nei te ole o matso ta vale tele to inga ta vale o ia matso SUV ia elina ta foi leo macho yutolo ine macho falta vale ia awe teno fo ia fio mai ia o me mana o mia pe afa pe e te fimana o apalai ia olo ia e fenga luenga tu maule lelo suafa laisene afta vale so se toina laisene tu salava pele so laisene a fio mai fesilingia tel fuia macho ai fala wiloa lo mo fai na macho so soani atuai pe a fai e te fimana o mia so soani ai a fio mai ia e te taliton wai le macho au nanga ia mai le macho falta avale nei ia pole macho tomalo la wilo ia Victor man ia a fio mai e fesilingia mo macho au nanga ia ole ia o se talatule na mai a Dorothy nei male ka for you manuia tele te ngai ai o ngaluenga tutoyo le nei aso so fa so ifua mai ia manuia le tuinta ia Dorothy o le tutum la udanga al ka for you tolu no ile o le tolu se la lua iva valu Great South Road i dai Marurewa ia le la tu si vala o yele rumera vala afua
o le ovalu se laulolo fitu whai vonu valu, ovalu se laulolo fitu whai vonu valu I te mo I le lantou tutua, ma le lantou au nanga. So e whatalawhan tu I le rivango la woli I mantua ia mawhana wa o nau tu wa onga, ma no le whamalosia o ngata waiti o le rei Australia ma le rei fo I yaso, maule lufus pa utono le ta vali tonu le fale, sui o fua onga, whaisau mea ai whaisau koma, sānu mai mo le tātou polokalame usili matani, I le afo le tonu langolongi de malo si le whalekeke o le Fina's Delight, se maua iei keke o aso whandau whai piponga, ma so se wha moe moe, na o le wanu lawa I lunga o le Facebook, tā I lano le ngoa Fina's Delights, P for Peter, PPT, H-I-N-A-S Delights, po le kabria le Uncle's Prince, e mawhaiona lolom iei mi tiafu o ofu mawhana o so sto ai ngā la I o nei fia lolo ia e mawhaiona maua umai I da o lo maua I fwoi ma le mitiafu e pala ufu mawhana o le uncle le auntie ia antoa I fwoi ma le uso alurunga I da U-N-K-O-Z P-R-I-N-T-Z o le ulu sultasi minut o te aine ia le ton 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Day. Drown your love in a distant bay, so lonely. Yeah, see the ships headed for the rocks. See the time mountain over the clocks. There's a light shadows on the rocks that saves me. It saves me. That's why I wonder and follow la vida son on the night when it takes me. And I live when a new surprise surrenders. Yeah, feel it all with a willing heart. Every stop there's a place to start. If you know how to play the part with feeling, I'll play with feeling. Yeah. Why don't you wonder and follow la vida son on the night when it takes you just where DJ Noise ma ART la vida on so ira ulu sulfami du tabate ia le tula e tolu o le voto a over ai tu nei lava e saudo ilunga ma le tala le po le potilea o lo fa per tani ina fa per speaker grants opposition's motion of no confidence against PM alono inga a fa Samoina ise fa Samoa lantamai o lea ua talia ele fonga talai o le monta fono Samoa ea se lafo fatu e peo na fai lo antu lea ele I tua ngai o le parlamenti o Samoa e fa te tau lea I le le toi fatu o tuaina o le palemia o le malo Samoa
o le utalana le utifai tau ati e le ni vaenga le hau. O lea ua whaatangaina. Whaatangaina e le whonga talai o le mauta e a le lafo whaatu a le itua ngai e whai ai e a se pālota o le no confidence. Ia pe whai lo mai ai ua le to i se whaatua tuanga i le whionga i le pālemia po le tumitai pālemia o le tātou mālo i Samoa. O le tumitai watu. O lo whapea mai ia saunanga fui o lo whilawhilawa i le so i lunga o penga ta whai lang. O le vaiasu fōpe a tātou o lia. Lea o le ato i tau au fia i le pālemene o Samoa. Ia o stala tuna, o le talalata mai ale nai winga le tātou mta apu walele i le vātu nei. O le awi rāntu i le whaatanoanga a le whaafole tui, a le whaatutua i le tua Samoa o tasi po le fast. E tau le mai le i le autu stusi, misa le teitei whono. I le tūlanga fo e peori ai, ia so alau pulenga a le lātou whaafole tui. Ia o le alau avatu, o lea whai mai, ia watalia, e le fofonga whitala i o le mauta, ia le lafo po le tānsanga i pi o le tu i nātu. Ia la o le tū la fon, ia, si ka ko whaakarira. Po o le ale tūlanga, o le au o tiaisia tātu mata upu, i le tau o fia i o le pālemene i le nāva i e sofou, pe a tātou au lia i le alofa malanga lele o le tāpa au sili i lunga. O lono winga, e fōlinga mai, e le aluanga i lalo si a tātou mata upu lea po le ngasi a malo i Samoa, a o le lavaianga i lava i lunga. Ewe, e wai, e le nganta i, o le fo ina maua mili poti e whapea, o le ua mai o le tu i nātu, i le tu la fon, i ele mata upu lava lea e tau la mai i le tānu sanga, a le vaenga wha upu whai le HRPP po le tua ngai, o lo ngai alu tātu malo i Samoa e winga ile ngase a malo e peu tūlai mai ile nei fo i vaita. Lus fuluanda malafa bidute uante e nei le tūla e tōlu.
iva tolu amo. Semina ko lawak siya la radio sa mo le divang ole only ole wa afa tonu le tulai tolu fa tala fa tu I lo le ma fa malo tu mantua ole ranga yang tu e pit ki le fa na wa onga ya mi sila mo tu le fa na ya o ma eu tu ya mi le onga le dia so sa ya onga I po le me na sa e no va po le fa ai sia me o e no fo le fa le ya le na bana yel dia so le lu le onga le lek ole ta tu me ma sa ni to mi ti na tala tu mo o tolu fitu tasi lima iwa tolu fitu tasi lima iwa tolu. Walu le lava ia soma le niva ia soma le nima sina o Februari. O pisa o dala. I le ftau inga lea lupa soli aila au li Joseph Parker. Ma le li I Peritania o Daniel Dubois. Pita yane. I le tai au na lila. O lea na fatu a wha I loma yei. Ua ngase pe ua maira malo Daniel Dubois. O le mea la lea, o le wasui ai nei, ia le panga, o le awhitaui, man Joseph Parker. O le fesilina, o fea lea tunu e sa wele tamafusu, lea o le awhitaui nei, I le aso sa asau nei, ma Joseph Parker. O fea lea tunu, Peritania le tu e, le tu e whitaui ma Joseph Parker, le li o Daniel Dubois. Hui tai, ia o le wafa maila na fo mai wa mai. Na masano al fulu e una wa mai iskam. Ya ai o le la usu ia ile panga. A lupu soli ai la auli Joseph Parker mo le sa asa nei. Ya teleni stala fi fa ye le la barka ko ke. A o silina mo o tole fa na le ya o le ma tu ai luan tanto fa ilonga. O le fa ilonga mo mua mai le Fina's Delights. Fa le keke mo iso se tu ai nga keke. Lua ya o le fa ilonga le usa ni le Uncle's Prince. Lo no winga e umana se ilis ya se ia tuaile malis ai le va pe lua fa ilonga o le a e anu ma oi e le link bala mai le tan to no merona o tala to to le fa na le vai ngola woli tolu fitu tasi lima I tolu o fele to no e sa wel tamfus le wa suia e vitawi nei ma paka ele a sa sauni o le pola stona I o ile mele fa ye ya o le mai o sa ni ngano ile a sa sauni New Zealand. Solo se fa yetsina pamo ile olanga fasamo asasa wa yes so ala ye ka yo kala o ya ko ka ba yo falange nga wa ka pena nga wa mengele lo ka yo le lo ku ma le ko ya ringa ole u ma le ki e u ki ai ki la mo le peru le vai ma fingo ka se vai sa lo se su poesia inga ai ole lo mo ku ai fai la fala si ko ya inga le ma sue ole pengi ole a ole a amasa sa mai ku fa sa mai ku ia a to ele fane I u o fu o ti fa fa mu manga la no mo no a no fo I pu si sa solo fa no a e fa ile ti ta male viva mama ya
dai mati a junior vai lua le vaingo la woli ma le pese a anto e elefania. Le sile matani mo ala mo fana wa Samuel le vaingo la woli le tanto polka la melango lo in bala sil for the le Fina's Delight se mo ye ke o so fana. Fai poi ponga mo so se fa mo mo le uncle's prince mo wa le mitiafu le auntie le uncle mo le uso lo lo mi ma mitiafu family reunions. O mali, so se fa mo na le link ala antan tu wanga yan tu li si vainga le o tali apia ya le tali po ile tu no we sa we le tamale la fusu ma Joseph Parker ile fa ungo le ding yes lu antan tu fa longa po ile se ile ha wo le wala mai le tolu fitu tasi lima iva tole. Just think a minute, it could change everything. Think a minute. General George Patton is known as one of the greatest soldiers and battle leaders in history. He was also an athlete, poet, and historian. This multi-talented man was a mixture of great strengths and also some weaknesses. As a boy, Patton was sick and weak, but he disciplined and pushed himself hard in exercise and training, so that he even became a world-class athlete in the Olympics. George's father was a lawyer who never wanted his son to be a soldier. Yet as a boy, George's heroes were all the great soldiers and military leaders of history. He forced himself to be brave and courageous, just like his heroes he had read about. You see, even though his father did not want him to learn about becoming a soldier, George had another person who encouraged him throughout his childhood. This person helped him fight his first childhood battles and trained his body and mind to become tough enough for both world wars that George would lead armies to victory in. In fact, George's closest friend in his youth had to read everything to him, including all those inspiring true stories of the great military leaders, because George Patton could not read or write until he was 12. But George's ally who read to him also taught him how to ride a horse with great skill, as he would do in the First World War. George's friend and teacher, who saw greatness in him even as a small boy and prepared him to be one of the world's great men, was a woman, his mother. It's been said, the hand that rocks the cradle is the hand that rules the world. You could say that George Patton's mother really did rule the world by training her son to become one of the greatest battle leaders of the Allied Army, which saved millions and changed our world's history. But you can have an even greater friend and ally. He'll not only show you the way to greatness, but he'll also give you all the power you need to get there and reach your full potential. Why not ask Jesus to start teaching and helping you to live his right successful way? He'll lead you every day, all the way. Just think a minute. Yes,
Junior Youth East Tamaki e whakasa ma le whātunga o le vinga le tua o OVV I ma whawhitai pese fitu tasi tu spesile e whakasa o le kalesia whaapotapatonga e Risiano Samoa na East Tamaki. O le watu is fulu fitu minuto ntano le tulai whata maiti ia o le mawale wanoa o le wila tātou olunga lena talo wa mekairi. Talo whakea mangu. Wa maioi. Mangu ia whawhekai. Ia, sa e adu lea onga le yaso? Yoi. Wala tu misafi lea onga mekairi? Tusi ata. Ai. Mana Malaysia. Ta a ole tatalo. Ia. Tataloa. Malolo. Ia. Tatalo reali. Oi le tatalo le. Wa e mawala le tatalo le. Yoi. Kika onga nei whakaikai mai. Ia. No mato tamale langi. Ya pa ia lo swafa. Yo Milo. Ya 5. Singangalo. Ile lalo langi. Entre 5 langi. E foi mai a temato. Mea so ne mato mea aitam lea so ya e wha manga te mato mato sala pe mato foi mato wha mato e mea te mato a foi tainga mato funga a to Aliana Wama Malo Mana Ato Ina Paulava Amene. Ai sale malo whawhitai ia me kari. Le leitele. Oina sa o ina lau tatano a leri. Ali me kari. Nana. O nana o isol ia umana ia le whaiwhi awa nana. Ah. Ame ia le leit malo whawhitai. Wai mawala tali o tanto silia me kari. O fele tunu o le tama. Cambodia. O fele? Cambodia. O Cambodia. O wikofio la ia mana ia. Mana ia le tamu whai. Tika kua ku ia Mika. Mika? Ia. O a me lau sunga. Ia mongu I whawhitai whamai oi. Ia, pule alo whale ari. Wala wasi ari Mika. Ia le ari. Ioi. Wai role le kongo o kamale la aftau ima. Joseph Park. I. O fea? Yolenta. O fea? Yolenta. Ah, i. O le atu nuu. Kere lore ngu. E kere? O manga le lunga le kuko. Ia, whamaila ea kuko ia. O le whamai o Madam Bloke. Ia, mai fea. Yolenka, o le bon kasi o yumi, le icon leaves. Oh, okay. Ia, le maanga ia. Ah, o le temi nei olo nofo ia le li ile la aftau nei mai fo. Ma Joseph Parker, o lo nofo Skotilani. Ah, o ia. E le tunu unis na whana wai. Ah, o le umiraka. Tasi tesi mana iwa vanu mita le mawalu. Ko kikia, ko e lua mirimika, lua mitalo. O le mkua umiraka. Ah. Anyways, luas fuluma le tasi fusu anga. Luas fu tasi manu. Tasi le fai. Sorry. Ele ska mai record out wa mane la tu ftawi nei ma Joseph Pakalele. Tai Mika on sai mai na. E ja organi Mika ni me kai. Otelino. Telino. Ia le le fa feta. E ni me on fai nei le weekend pele. Yoi. Dia. O ala me kana ero. Le ai la u. O le ala me ka sa minga ai. O le ala me ai ngai. O le chips. Chips. O le afo.
Milkshake. Mo yo le milk oh sorry ka ima ka wile le ya mare velon la ah Joy. ya le fa no lo mo bil tan tu pol kala mele mo lo ka ko si ah ya le va tel va mo yo lo fa tu mika Yo, bueno ai ko va io fere con orgamo che te do Ole Bolo Casio Jungi Ole 1993 Action Con Congolese. Yeah, nga Ole Democratic Republic of Congo. Nga fa mo mo ko ngwa Congo. Yeah. Tasio to no fit ta wa ile to no na tono Africa. Ya ale ni mika fa ka kile na o mai o a me na ru. I'm just gonna mix hobby of music. Or just mix Nelly. Mix música. Mix stages. Pasa lá for amor. Yeah, le tele mika man wia le weekend. Fa no no me po ile la man ma no tan to fa long. Yeah, le. Yeah, le fa tu man to fa no in no ting. Wala ang behel fa na wa ngal ba to pul kalam. Over sili machani ola se irga ko fa long mo mua. Ole fa long mo mua. Al fa longa le usaunia ele Feeders Delight. Sembo ye ke ke wa so fa now. Anto ai ma fa I poi ponga ma so se fa me nga wala wa. Ala wa kuanga ye ala wa kwai lava, ala wa kwai lava. Ya le Ole ua malo I le tanto fa ai longa mai le Feeders Delight. O le sunga ya Mika. Mika, congratulations. O le a whaia. Ma le tātou se ilo na lua. O le se ilea. Ya mo so mi tiafu mai le Uncle Sprint. Wala waku kamba. Ngalu waku. Ya. Ya ma ole ua manu malo I le tātou fa ai longa. Lona lua mai le Uncle Springs o le awa manu malo ai ia le tanto wole ia Mikairi Mika ma Mikairi te vala mai ia tanto wafo ia tanto detail se vala awa tuai ia tanto au nanga na le Feeders Delight ia anto ai fo ilea ia ma le Uncle Springs ia va te tele ma tu le fa avdo ino le te me vala au ia le fa now Tanto toi filo ai foi ali tamati ile asonga fuola vai so fo ile tanto polo kala mini o Sicily ya matat mawai malau fai longa le fai ngola vai aso ya sa olauta Amola ekeika ai sauka sisiva Sama huko si mola con eso Ina cosa suena Ina cosa suena Y la cosa suena rap. Scooby-Doo papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. Y la cosa suena rap. Scooby-Doo papá. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Pum 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 pum. DJ. Hey.
Fai ona awina atu le polo kalame, ale awauli mafufunga mua. Ona o le lango malosi ale Galaxy Childcare. Vili mai loa, le o lua tasi, o valutolu, lua fitu, lua iwa fitu. E resitala aila walo. Ua taulunga tūle pola kalame le whanau silimatani mo le ringi fiafio le aso for reile. Te yentu mātua le whaafroi no le teimi wala au yeina i alo ma whanau. I le tu ua iwa onga le ngantele asonga fua nafi ma le so. Taulunga tui nama se tautua le a toa sa moa mailava. Le amutango le rive so se uli me foi. Ringahenga o le fiafio le pola kalame le nganga i fo faiva. Pea mai atala mai Australia ia Miriam ala le toa pomari. Wala wale longa puya li alo topa ia malo o to malu o ngalo polo kalame o ma le tula fono. Tasi me le sunga le Santini le tofa ia tuma de vau siki ashu. Anto ai ma le tutua fa wa le avionga ia savea pesitale antoa. Il polo kalame da la ngai fo faiva se o le tula fit. To ona fonga mo ma se a po se manu a love tele antu vai voila au ma the weekend soifua. Le peli sulla mai molino le tai tu pizzo ia pia si o utaula manaya e fe pula mai le sau o ata uma o fetu o le lani e solo mia ia umasia o passa vali le passina se Yesu solo ia samo alo uatulu se i fai mafia fianga ie mama atene matama olo si vai ma pepese matata la tulele a o mai mane ilano ole ni na o masia okele no for imama pei Taulanga o sabone Amana tu a pea o polu Ole ingole o su o motu Ele mafai nanga o nangalo Le tape ma